I le suafa pa ia o le atua o le ona le malosi o malava. O le alofa e whawawau. Ona o le pule au le lalolangi e iai lea i le atua na o ia. E a fio i mea umalava ma o le pulenga e whaongaina e tangata anuu ma le Palemene o Samoa. I to tonu atua oi na whaasinoina mai tu la fono o le atua o se tofi pa ia tu whaasolo. Lo mātou atua siri e se, mātou te whātangi sia i le anganga o le loto māua lalo, lau pule whaitotasi. Ina ia tato o ifo lau wha unga mana i lunga o le nei Palemene. Whātonu mai oe, ina ia tonu ai a mātou whe lafo inga, mo le wha siri ina o lou lava vi inga. Ma le soifua lau le leo tangata nuu o Samoa. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo mālo, ia whai alo whina ngaro le lau langi e peo na whai le langi. E fuai mai a te i mātou le aso nei o mātou mea ai tamu le aso. E whamangaro ia te i mātou angsat. Peo i mātou fōi na mātou whamangaro i nātou. E wangreanga mai a te i mai. O foi tai ina i mātou at whausu. Ai e rā vea i a te tō aidea. Wai o le mālo mana mana. A toa marivi i ngai whau waula. Amen. Whaftai. O te whasisila atu wa amatalia neita o manga al fono awao whaitula fono. E te lei whaia e ia i tātou e tusa ma tātou wangsala. E lei taui mai foi e ia i tātou e tusa ma tātou wa mioleanga. Awa e pei o le mawalunga o le langi le lalolangi. E whapea foi ona tele o lona alofa i e mātatau i a te ia. Ua mori mau le vane monimo le neita e au, i le mawalunga o lona alofa topule, mo le pale alii o lana fuafuanga pa ia. Lea umwhai ai ona tātou toi poto, e whāwau lea vaenga o le tātou valauina. Ia vi ia lona suafa e whawawau. Ona o lana whaaya ea ma mea sirisili e lau sa saa pea mo i tātou o le whanau angsala. O lea ua whātau to oto maunga tele malu ai malai niwe pei o le muafitalainga i le malai o le tupu. Ua toa fo i le vai sa nā tiai a o mole a tala ai mea le langi e pei o le upu o le whale safune. I pa ia whaifonga tā o le malu tau aso o le alo wha o le maota. Ua opo iai pa ia malu a o sa fo i mawhai ngā o le atunu. I le fio mai o lau fionga i le li Palemia ma lau ka peneta. A fio mi sta lango tai o le tuangai ma le sui tai. Lau fionga le sui fong fitalai. Ma le afi fio sui sfono mamalu uma o le Palemene o Samoa. O te ofo alofa ma whata alofa tu le nei tai au fou,
mo le whaawawina o le tātou ngā ruenga. Ma lo lava le soifua manuia I lo utou langi mama. Pa I o le tātou maota I sui o mta ngā ruenga mwhalapu tonga tu maoti o le tātou malo. Whapea foi niso le mamadu le atunu o tātou whatasi le nei tai au. Whatalo whatu malo le langi mama. Le atunu o lo sila whaafonga ta po mai Samoa. I Samoa nei maso se tafa o le lalolangi. Iau pa ia whalupe lupeina e whatalo whatu suafa manu malo I Yesu Keriso. Malo le malei fua mai whangunga le lei lo utou langi mama. Ta po mai a mane manuia. Na i o tātou uso I sae e pa ia o lau whainga malo e tau si vātele o le whasuanga matam matua. Whatui matoto. E mātou te whātalo whatu. Malo le soifua manuia ma le langi mama. Alo whangia le atua le nei aso ma le alo folau o le tātou Palemene. Whamoe me uma I le atua wana o ia malama ai o tātou wala uma. Manuia tele le usu ngā fono o le Palemene I le nei aso. Manuia foi le tāpua I mai a le tātou watunu. Ngā luenga o le aso tau le malo, whaitaunga o tūlafono tau whaofi. Tūlafono tau whaofi o le whatauina o tupe, luafe luas fulmaleono, luafe luas fulmarifitu. Fe lafo inga whaauau I lunga o le whaitaunga whaalua, aso fono fitu. E tolo po tau rumanga le fono au whai tūlafono le po na po, o lo sau noa tari foi tau le fionga le minstao so I fua maloloina. I mata upu sa la ngā I sau noanga whalawa I tele suis fono o le Palemene. Ia o le avanole nei mo lau fionga le minstao so I fua maloloina. Whaaua wai lau sau noanga tari foi tau mata upu sa la ngā I sui mamadu. Lo fionga le funfatalai. Ia ai tu atu le avano le fionga le minstao lo tu lai mai ia le fionga I le sui o lo tufanga lo fionga le safapito. Patai lava I lo fionga le malei fua mai foi o le mauta I le nita e au I whanunga le lei. Mātou te tūlai man whaloalo. E mua I whapai atu foi I lo fionga I le funfatalai. Ia ma whaafitai e foi le tātou tālusanga si itia le nita e au. Ai mai se o lau saunoanga whala e au mātou o fie. E amatalia I ngā duenga le ni aso. Ai le amatalia le ngā duenga whala malo ni aso tula I atu mal whala alo lau fionga le fungatalai. I se mata upu e aafia ai tātou vasenga o whaipule. I le whaiui o le tātou ngā duenga nafi. Sa saunoa mai ai lau fionga I se whamoimoi o le aso o le a whai ai se sueina o toto pea I le vaenga lea o le whaungaina o waila au solitulafon, drugs. Lau fionga e whanoi atu o whese tūlanga e mawhai ona o ai se tātou whasoa I le tūranga. Ai I lo sui, o walu I le mātou ai ngāna pō. Ua o langona lawa le popole. Mai e li maua foi, po le saunoanga ma le whaasirisilanga lau fionga. O se whaasirisilanga e foi lea o le a whai le whilanga lo loto malie, o le stui whai pule. Po au mai whaapoloa inga o se mea lea e au ona whai. O I tūla ia e le imanino le iai, whaamamole lau fionga, o lau sui whai pule, o te fia maana malama. I le tūlanga lea ua saunoa mai eia lau fionga lea son nafu. Po o se whainga lea whaamalusia, mandatory, po o se whainga o le loto malie. Le malama le lei, le naunauta inga o le tātou malo, ina ia tineia. Le tūla I mai o le sasau o le whaunga ina
o vai la au whasaina i tonu o le tātou atunu. Ai ei lava ia vaenga lau fionga. E poli ai lava le taufi. I le tamali anga o le tangata, ma le puipuinga o nai tu. Ia ma le tu le lau fionga. E ni a fianga o le tofi faipuli. Pe a le fai le melea. Pe yo tu umai ewa lalanga mai le mafaufau. Ia no ufa pe ai lea. E siri lava le avatu luma i le mamea. Pe wha lama mai fo i e lau fionga. Ia po se taimi e te ala whenga i ai. Ona o leu te lo whanga solo le tātou ngā ruenga. Ia o se mta upule mat whaaloalo i lau fionga. Malo whaftai lau fionga i le. Ia, o le atu le avanoa langa le tula i mai tai malo tu atu le avanoa lau fionga i le. Aftai le tua i le. Le voi tai au foua tātou wala whai mai whanunga le lei. Le amatalia le tātou ngā luenga pe o na whātulanga ina whāwhonga tāpua i fo i asiu tātou atanu. Lau fionga le whonga whatalai. O le mta upu le nei o le tātou drug test. Ua mai au na whālau loa loa ia le tunu. O lo amata mea ai le mata ngā luenga au whenga luenga le malo pisasi. It's a new mandate. Ua tu i tu tonu tangata whenga luenga le malo. Ona o le popo lenga o le malo. I le meu tu la i terminate. Ma ua na whālau loa loa ia i tūlanga lea. So se tangata whenga luenga le malo. E te tau o na tā Palemene lea nei e a mata lumana. E fia umai a tātou. Ma e leo se mea la na pēna whata a tupu ifo ina o tūla mai tūlanga iu mai tauina. Wa uma na whaile whaasisilanga lo ia. Ma uma fwani wha solo, wha le wha tasi le wha lua. O la wa mata umai mtanga luenga le malo. Leo, fesa, mtanga luenga umarela o ta milo mai nei a tātou. A umawala e vanoa tātou te. Fono whaatasi ai. Lea nā laina avela o tāsanga i le fionga le whonga whatalai. E leo lava noa lari nei. O tātou uma. O a uana mua whaile testi na wata tala aloa i al tātou whamui moene. O loo taritonunga e ta tau na wa ai mai le atunu i le tū ngā o le mea le teimile. E taun tātou tū lai. Whaile la vea i mo Samoa. E la leo lo tū lai atu lau fionga le whonga whatalai. O umana tala noa whaafia fo i tono kabene tale awala e whaiai, ma leo wha solo. O le awala fo i, tu lau lava le whaafonga me Samoa, pau leo le awala. Tātou te anga i ai e ti neia whaatasi le mele an tupu. Ana nafi, lau whiaunga langa le Samato oe, e wa ai le meolo i ani tā upu le tupu i tarwhale mai. E matau tia. E matau tia, le mea lau tū lai le tunu. I le toa tele ma le anoa noa i o tangata wā a fia ma fawfau. Ona le tā upu lea. Ia e leo se mea e vane ai. E iai lea ia ta tau le tangata lava ia i lona loto i fale. Ai a tau nuu mai lo le whaatulangana o tangata whainga luenga le malo. O le mea le tau nousta ia. Aua ne iai se tangata whainga luenga. E sau e whainga luenga. Ai luruangia le ma fawfau me le tupu. Ai sea, e le sao whai unga. E le manuia taunu ungo ngā luenga i whai. Ma e le sanga tonu fo le mea taunu tūla i. Ona leo tātou vai. I le te leo le a fianga leanga mo le mta upu. Ea u mana tuai lau fianga le whangwhtalai. O leo ua e sao no le tūlanga le so mo le whatonunga wa mai. Ea o lau lea tu e so ni atu. Nei e whatulanga le mena o te talo atu ai a walfa mo mo le Palemene. Ea, manuia le tātou whanu. O fianga le whangwhtalai. Ea, mo se avanoa me. O le mta upu o le fisilingia o le whonga whatalai e le sui o lotu whanga. Ia o le ua tali manino le malo o i le fionga i le li Palemene. O le ala tau tu atu la uso soani le sui o lotu whanga le mta upu lea. O te le o maua la i sui sfono lo tu lai mai po se ase mafuanga. Le ala tau ala tu la ufa manga ma le mafuanga. Whail whasisilanga no fōl pōn po. O te o maua la po la le ala fionga mai le tal fenga mo finga. Ia la tu atu la le avanoa ia fale atitas. A fa pea
e fōringa mai tu sau tau whina ngalo. Ia, ona whea tule o le whai unga no fōlanga lele, i tali no fōa tu sau le o le whāringa lo tu whanga, o le sui o le tu whanga le vaenga lea. Sei tula i mai la whale atu. O fia ngal fong fitalai. Mi lo fia ngalo. Fia mo boisa manoa pa mai al sui whale. Ia, ua e whafonga mai sei tau whaso atu. Sei tau whaso atu. Sei tau whaso atu. Sa whatutunga tālma o tali tātou tala le tupe a lea wa o le whasisilanga na pōle o mātau atu o le mwhaeuna. Ia sei tu atu lewa noi a whale atu tasi. O la se... Nau whionga le whongfitalai. E tā ua te le mtau. E ara no tula i atu o le tā ua o le whina ngalo o le Palemene. Ai pau are lo pōle. Pe u mawhai o le whata ota se vaenga o le tūla whono. Whata taula i a mātou ne whaipuli. A wha pe maua wa whaina. E tau ne se vaenga o le tūla whono. E wha malo loa i loa lai taimina. A le ala la whaile le mtau pule. E lo manino wa lo no winga e whaingo fio na whaila u whainga alweng. Ai sisi le fo. O tai o le tunu. E le wha pe o le a launga tasia wha tasi le mele. Au te loto o ia whaile mele. Ai pe ye se vaenga o le tūla whono a maua lo se whaipule. Wha malo lo lai taimina. Wala no tula ia tol tāua. Ai e tauna ini au lape. Ina e manino le Palemene malo whaalama. Ia, le o maua whina ngalo whale atu tasi. Tula mai lau whionga sui te tau rei tua ngai, po la se meo i whina ngalo. Waftai lau whionga le fong fitalai. Mo le manoa nei tai au. Se mtaupu tāua tere mtaupu. Maupu monia ia lang i le sui ia le. Ia le tūlanga leo le whaingo. Mo meo truck testing ei. Mai se mtaupu a lewa whona la ngai de e maota nei o le te mantua o tele pa ina o tona i atu. Sa la ngai fo i sui man. No winga se me tau o tele. A le vai taule nei. Ia leo sa o nore whionga le Palemene. Aftai le tō whāwai. A wā le melo e vai teimine o siri atu o nā whaatupula ia. Ma tele atu. Nai no isi futia o sola atu le sa tala noina. Whan ta upu nei tono maota nei. Ia le tūlanga leo o mo me whapea la o whionga. O lai le tūla whonoa a leo. E su ai la ia toto. La tau ia tau fia e leo runga awal tele. Su ai la tūlanga ia po o nā le avta vale whala au whasaina. Po o nā i le ava malosi. La o le wana i tātou tūla whono pēr lof mat fitu en pasi ai. Al tūlanga la le tūla whono whala o i tele. Hoi le au fia ia. Tangata lau tele. E ai la i lau whaingarenga le malo. Ia pa pe hota to mota nei taua tele. Ma nei e pana e ala ua whautuanga le whionga le Palemene. Le leile a mai statu tūla whono. Ia au fia u mai. Mai si whare whaingarenga i tua. Le na o le malo. Ia pa pe ho ia tangata ese wa tasi nei mta upu. Taua tele mo meo talonga. Ne tau te iloa umaa. O meu professional athlete se fai testo menei. Ia ina ia wha maoni ai maa meo tonu le whai ngō tūranga o tālonga. Ia meo me wha pena nao lai. O le mea le mātau atu. Le ua mai le whionga le Palemene. Ona ua te tele ale whawhitau i le te Samoa. Ma le me tonu whai. Ia ai o atu ngā lunga ia sau no ia le whionga le suia no tu whanga. Ia wha pe hoi suia whale ata tasi. Ia tā ua tele. Tūlanga hoi leo a whianga. Ia wā a whai a maua ia pe positive test. Ia eleo ia se tūla whono i lau wā ia tū. I tūlanga ia a whia i tātou ia i tūla whono tū mau. Ma isi vāenga. Ia pawala le mea. O le mōria o whamasinoka. E pe o tūlanga nā le mātau atu iai. A se tūlanga le lei. E langolango ina. Ai e tato ui lunga tūla whono. Ina i awa fo ini isi me tūla i mai i tūo nei mea. E whai hoi tato testi a te whaua. Wa fo i wala ngā nisi i a tūlanga pe o isi la mea i wa mai. Ia ma o toi fo i ora whamasinoka. Me tato pui iai. E manu tūlanga iai. Maresi mea o whionga. O me wha pe random. Ia re wha si sila mea o whionga o po. O me wha pe random me wha fuse ia. Ia, o teimi nei ala test. Ia, tau to mai whina lo mau atu.
Malilia sui o lo taututu lai mai o lea la avatu fai unga no fo langa lenga sili lo tofanga le vaenga lea. Sui o lo tofanga le vaenga lea. Ia. Lo fionga le sui o lo tofanga i sisi vaenga i fisa no lea la avatu fai unga no fo. Io e lo fionga o sa nga ia tu ia le meta upu lo fionga ona o ena sound mai nafi. O e fo ia fa ululu ia le mauta le nei. Ale la utal mai palmia. Amul mole la la fionga ile fonga fitanai. O afianga. E fiaturilo ale fai al melia. La afianga o il fai puli. Memo mulna. Melo no luga la fionga. A amata tu le fai ngalea. A fai mai al malo le sa no melo fionga. O le melia la fai. On fai le. Ver me e tosia le Sue nei mo fala au fasaina, la le si metro sue, la le si metro sue, la le si metro sue. Ai le malam lama pola fa vai. O leo ma watu lo finangalo le sui lo tufanga. Ia, la se ia watu se motunga afal no foa. O le whaafita auli le nei, o le whaafita auli wa pisa o ai lo tata watu no. O ai fo isi sui o le Palemene whao ngā mai le social media. Fali au latu finangalo ile mta upu nei. Mai leo se mta upu e maa mta upu nei pe fato atupu ana nafi. Ole mta upu wa tatu wa aia wa le mati nei ale mta upu nei. O lo ngā luluelo ofisa o leo le lato mta faioi. E fai su e suenga. Ai pangalia. Leo mai ta watu tatu o tai o le atunu. Ai mai se o le maa loo tu lai mai le foi o le atunu. Ua le ma fai titia leo tatou o tau sile e mo tatou fa longo ia fianga o ia tunu i fa fota ma fa na o le tunu so ele ma mala le fai nga malo ma unei le tau te sili ia lo to fanga ta o nei o le mata watu nisi o fina ngalo i se tu la fono ai sila fo pa i o Palemene a fai e se tu la fono e le fatanga ina ile tango fio foala au fasaina e launga tasia umai le atunu la me alo ai tatou au porkiki vaenga lo tulafo o le tau tonganga tulafo e mo tangata uma sa tatou iai foi le vai taimi a maua tuloa le ngana a se me fia fa malama e tusa o le aveai ma se fasi silanga no fo al pona po a maua tatou la wala tatou soli e tūlanga tau ave tāwale. O le tūlafongo ana iai, tāngo fia e leo tūlafongo mo le lautelo le atunu, whātasi ma tātou. Langa o tātou e tai matali o tātou e manusina ta i ala waa le atunu. O le mafua anga nā, wa iai le anganga le whai ngā mālo, ai mai se foi o au nei o lo tai o le tātou o a fono, ua tatau na whātino. Tere foi whina alo whālia, ai mai se foi nei vai aso. E au ngani mai ai wa te tau na whaatino o tūlanga lea. Sa tātou iai le whaamai o COVID. O le almea sa tātou iai. E ui o le whaamai i tātou te lei mawhauwhauina. Ai sa tua lalo ale malo. E tau ma whai uma testo ki kako COVID. Ia langa e se la le whaamai ia. E se le whaafita uli le tupu mai le tunu. O le mea lea ma lie o tau finangalo le Palemene. Ni o tātou tau se tūla fono. Lea o wha malama matu, lea la fua na mafuai. O na iai vai nga ia tiau. Tai matali i tātou o manusina ta ia la wa. Ia tātou set apina se example mo lea tunu. A wa a malu tātou i le vaenga lea. O le whataita inga silia na mo lea tunu lea tāpoi mai. Tau solo mua le Palemene o Samoa. Ina ia tinei le whaafita uli o tātou wa ia tuai. O le wha maa a venga fo ina i lea tunu. Ia ai mai se o tūpuranga e whai mai le tunu. Wha maluru atu lo tufanga e tusara vaenga lea, o le vaenga tonu ana na o iai le, ia unei ma se vai runa fua. Ua tatau ono tātou whaatino tūlanga lea. E au maa se tūla fono o tau finangalo iai. Ai o le taimi ua tatau ono tātou tinei at whawhita uli o tātou vai iai. Leanga ua mai mau waiso i fua. Ua whai ai tau pulpulenga o leisi Samoa i leisi Samoa. E ui ele i ave i luma le whamasinonga, a walawa ia mau o tātou moni mauai. O le mea lea fina ngalo whaalia lo tofanga, e whaatu mauina ar tātou whaamoe moe lea ulio le so, ma lea nganga whaalalo. Lau fionga, e te leo tali mai i le au tū o lau fesili,
E iei se a'afiaga o lo'u faipule pe a le faia le mea lea. Ia, o lea ua e finagalo mai pe e finagalo mai la e tele e finagalo e fai le fa'aiuga lea. Lea ua fai atu. A la e fa'afofoga mai le atunuu. A fai ala o lou le finagalo lea e tele e finagalo e fai. Ia, e peia o le tala lelei e le ali'i. A le fia ul fale al falsa. O sa o le tonga nai lalo le tatou fa'avai. A la e fa'afofoga mai le atunuu. O lona uiga, e iai tatou e finagalo e le fai. A lea ua fai atu le foa. Ia tatou taimatali'i le atunuu lae e sila mai le atunuu. Le ale fa'alagiga o tatou, taʻitaʻi o le mālō. La foi tapuaʻi taʻitaʻi o ekalesia le vaega lea. Ae malia lo finagalo lo fioga le sa'o fa'apito. A e le finagalo e fai le fa'ato le afoge le fa'ato fa'alaʻiga le palemene. Ia o lou gā finagalo, lae fa'amasino Samoa. A le fa'amoemoe le so, e le mafaitou e sealaga le ua fa'amoemoe. Ma le agaga fa'aloaga. Aftai le o mau fisiti na pawal pe o le bala o sa no ngal tai o malo e fa sanga le ofenga benga mandatory e esele pasenga le esele pasenga le pule malo po ai le ofenga benga a o le na folia a wala mai i le pule le tu malo bali tu la fono e tapte o mai ai tonu i o le na le tafsili atwai Ia o le ala fianga o le na folia pe are fai al mele o ai le tusa le pesengal nei ma le pesengal ai no fumai o de lei o le la so Fonga. o le la malia fale atolu malia fale atolu se tu atupea ale we fa'afoga mai a ele finagalo la fionga sa fa'apito fartulanga lea o lo wa faitalia sa lot langa le wa fe la fenga luenga le malo e la lo taitainga le malo na au fenga luenga ina ia muri ta ia so ifua malo lo ina au fenga luenga le vaenga na a o lo sila o lo fesili mai ile ese la fenga luenga le malo ese tatou au porki e tasia tu la fono tau te o ai tasia tu la fono tau a e a fia tu la fono o lo wa fia na pe ke member of parliament pe ko so stangata la utelo la tunu o tu la fono ana ta ia lai tatou uma ai malia lo finangalo le fa pupu a tuam tau a ele finangalo e le tulanga le o lau le fa italia lo fianga sa fa pito a o se si tu la fono te finangalo ia ese tatou tweeting al parliament ese mamalu le tunu ia talo fa le fa masino Samoa maranga fa lo fa mu la fono talai o me tu ese se la fa winga ino le meta pule o te le fa pe atu e ese fa no fa pule le tau te tu sa pe na mai lo fa te inga ata o fi o leo o su o le be umai atato ai foi molianga leo o ye se mafofonga a pe fa pe wa afia sesi e fala au fasaina le te yo ya a le melia o te ia u fai mai e fai umai e so suenga o tanga ta uma e ole fai mai ia fai tatou ma fata ita inga lelei e se mea fai nai ai ole fesidi la u fianga le fai fitalai e avele fai ole su o le su o le tufanga e tinei ai le mele a su el malo su e fai pule e su el atunu ole ale tuenga fa soa e fai e su enga le malo ai tu o me o mai ala o fianga ole la fa pe mai ole va inga al mele sta tala tuai la malo sianga le fa vai ai lo finangalo por finangalo le palmia ona tato wo mana mala mai le alo sa no mai fa le la so so andia tu la sila vai le tu le la so so le fain sila mai pele tu o le tu atu il lumma o le fono le tu ma batu le mata akule mai su enei o meia la le sime so taia malesime fele la ina ai ia malia lo finangalo langa o leo e sa no me vaenga le a wate atu matangi fu le ngaluenga leo a leo fai atu a mapoita to fa te inga le tunu ole na a wate atu matangi le me fai taia fai atu putaia la ilo ofisa leo fa te noina atu putala taia tanga luenga o leo fu ia ta ma vaenga umale a wate atu matangi le fa pe mai o le umi la fai ai le tunu e le ma fai no for malo langa o le tupu pea o ame tupu taiao o lo lima o le malu o le malo o ame tupu le lava ia so mai elua
O le ngaluenga whauaunga anu tā ngaluenga leo leo. Ai malia lo whina ngalo leo a watu whaiunga anu foa. O le tula i mai la whionga teitai malo tua tula wanoa. Ia, e papa tu lava ina ia pale le tātou mta upu ia maualo whina ngalo. Ano noa tele. Ona e mama mta upu mama e mele mauta nei. E se alu alua tasi. Tātou tala noa le mele wa tupu le tunu. Ke me, o e mantua le tusi e leo na batu. Ua fe lusu lua lua su toru ia te oe. E fai se fufuanga le drugs le tunu. Nā tali nta upu le. E la watu e mai ne lau te te el tai au nei. Tā lo fai. La le mele o ile drugs i Samoa. E te leo va ai el mele wa tupu le tunu. O le me fe fasao. E te lei vai. Lau venga le fonga fitalai. Na kopi uma matou. O le kopi tusi sui Palemene, le tusi au tusi. Kopi uma matou Malia la wa whionga. O le tusi na mai e tangata. Malia la wa whionga. E tua atu. Malia la wa whionga lo tu whanga. Malia la E o se tusi a leo. Malia la wa whionga. Wa uma na whawhia na Malia wala mai le au sui lo tu whanga. Malia mai le sui lo tu whanga. Se tu atu le avanua tai o malo. Se e ilo ngār tau tai o ngā tai whale le whai wa susuru, wha susuru. Ono sai mai o le tau whatonu atu tātou whono. Le tu atu le avanua tai o malo langa e le whai ngofia le me lea. Malia mai lo tu whanga. E le tau whatonu atu a fwoi no whola o whionga wa e masani ai. E le tau to oina no whola to whaila o whionga langa sai se e fwoi tai o malo. Ai malia maia, o la atu le avanua tai o malo. A concerned citizen. A concerned citizen. Ta ua tia te o tai o le tunu matou. Fai se fufuanga sa moma leo le drugs. Na fai. Lei se mea. Le la ua musa sai net po lau fasaina le tunu. Le la tau fai fofo atu. O la le mea tau te te ai. E leo le tu la fono e o tato uma. Tato uma. E le whapeu whetu na o tau tato uma. Malie, tau whionga le whangustalai. E le iso na whai atua lau tāla sanga. O umana whatatia. O ai le Public Servants Commission le malo. We are all public servants. Tu lo wal whapea mai o le mauta ese. Tato e o uma i lalo tu la fono leo. Po le whai pule po le minister po le Palemene test. Ala na fa maoni le mai tau la tunu. Ai lo tato mai la fa mai. Ia la wa fa te ia. Ai le fina ngalo la ke Tesla fa fela na fa ile fa ngal ngal malo. O ila o te fa me o ne e testa fa fela fa ngal ngal malo. Fa fea. O fianga fa ftelai. Matu vai malu puenga. O le wo mona fa ta tia tato tu la fono. E fa no tele. Ano no tele se tangata na sa fa i fa nga i unga le tunu. Ai te tele mata upu le o matua tato tu lo la Samoa. Le tato fa te ftifa le malai te le ono le. Le ai se mesa fa ya. Le la tato to la lo pula. La men fa ina nafi. La men fa suta sanga lu suta sanga te ruai. La men fa limata sanga te ruai. Le ai se mea. Le fa to ata loka mai ne le lu sa la tangata len fa mai nei. Ai se o tu ai nga luenga na fai. Le tato vai la me le tu. Recruit tu nei sa mo to ru fanga sa mo Vietnam. O fea. Fa la fa sain. Ma lir mo te tu nga a fa ma ya auto. Ele ma mal malo. A fonga mai le tunu o le tau fo irfa fitauti. Malie lo tu fanga. Malie sui mamalo lo tu fanga. Ua tau nu na fo ala na fa unga re suia le fa unga ma o mausali. O whanga te ina fo isu fono e toi whaali o la tu finangalo le vaenga lea. Whaftai te le lau whionga. Le ua iloa, e se lau finangalo, e se finangalo. Malia lo tu whanga. O le Palemene, ua e whai mai, e ei whai talia. Whai mai le Palemene, le ai. Malia lo tu whanga, ua e sori fono na wā. Ua e sori fono na wā le whafonga le atunum sa moa. On sai mai whale ati totu. O ia sa nganga tas. On sai mai. Tau whato to atu tato. Malia le sui o lo tu whanga lau whionga le sa whapito. Whai malu o tato whaifa. E leo na tato le fono le tau te fono ma le atunu. Lai whafonga mai le atunu. Tai o e ka le sia.
ma so Samoa le lalolangi i le mta upunu nei le usa uno atu tai o le malo pe ona fai atu mai mausa lead fa unga fonftala e fa tino nei le o fai atu so son a ele fina ngalo ia fia me fai lo fina ngalo a la fa masino Samoa a o te tatalo atu ia o ila tofa tamani ai se langa sai sa fai fo i o mta upu fo ngalanga mai pa inga sfu fit le lava o mai al pa inga nei o le ai fina ngalo sus fono maut fatino ai se sette ka ko example mo le tunu a le lei ona tato fai al fai unga tato tai o le tunu e sau lalo fa fitauti le o tato vai temini e le sanga ruenga fengo fia nga ruenga tanga ruenga o le leo lai fai nei io e pe fo na e sau no asol tu la fono si leo e fo ili si level i lunga tu e fai el su ai malelo finalo o te le to tua se avano o le wa mausalil fai unga fong fitalai e fai le tato fa mo le so la tu la vano lo fionga mista fa wa ila sau no o fianga le fontalai fa mole o te si tua mta upule o se sosan ia malielo finalo o se sosan i foi le ile mele la fai o le tulanga masan e fai fa fose ia ina ia le loa tangate pe an audit ala no ngala a fai wai lo uma nisi o lo o fa ngai na me te tono tato mot yo lo ngai ko fa ngai me la so ngafi mangai malielo finalo na moa ai sa o i ia e ai foi la se tualalo malielo finalo so ni tato mtau ia o lau fato fala inga na e se foi mafu anga ia fong talai ne me atu foi fa i sei situlanga ia ai mai foi fa no ni nei aso io e ala va e foi tu lo wal up e kamier kanga ka lau fa lo ngaku la ma wor kun bang ne me ane foi fa fo sei ma va tu fa si silanga ni ia fa no mai wo tu wel lau pe par fong talai fa no au yo lea tatu sa ila mi ton wole tu nei aso awa tau te atu matangi leo tatu wo sa iri la mi o tonu le tu e fuara au fasai ia mana tu leo fai lau fa iunga ele tu e fa lava fo i o leo fa lava le moa i lau saunonga paua i o tu e ano tu la i tu e lio o le atonunga wa mai il fong fitalai au sita ia sui il mota ale watangi il taiauni le u fatur fatute nan va penat lona lua le usa no mai se longa fai stu la fono fa pito mol mota le la tapena tu la fono fa pela i le to te nau mai ia il te ia inga fa pe fono nil kapeneta ma tailan fatu la mai au la pe ia pe fa pe le mele to te fina ngalo se longa fai tu la fono fa pito mo sui mal wal palme ia fai testia ano fa pena atu e tapo leni ele me le lo fa no note o le fai o le fina ngalo la o fiong el fong telai ai fa tau te ni so suia me so sui ma tu ol pan ben malo fa tai o fiong el tai malo yo le winga le tai malo e foi fa tonu folaule fina ngalo wa tai no malo ia ai fa malu no fo se ele se vai ngali ngota au lapele sa fa imal fong talai au tu ale avano yo to fina falia pe ano fa yatu ele na ta to le fono la tapo e mai so tatu tu au fa ngal wenga to fiele tu lo talo fa fita au lo tatu tu no ele se vai ngali ngota apa to fong talai le tu tom tau le ya na au lap pe fa vai ngale au le o mausa lir fa unga fong talai a falta to fa mo i le au nei pe aso po ele to soifua la tu le vano le fionga le minsta soifua maloloinga fa wau lau saunga fa te atu i lau fionga le fong talai mo le vano tali fai tau i foi le malo e ala ngtanga luenga o le soifua maloloina te tono lewa e velo le tau le mani noa ma o molitini o le langi
whaatai ai lea I le tua wa leo tala lea uafa ina I fusifusi ai manuia. Au tātou no manu. Au wala manuia o Samoa nei, tai au malua. Au te whape atu sa iai le sa o le sui o le tumalo si umu. Tu sa I male talo sanga mo se lato whale mai. Ia ma ua sa ilili ai le mtanga luenga whaatasi ai ma le WHO. I le tūlanga tonu e tala whianga iai ia le foi pitonuu ma olo iai le role o le delineation policy RDP ma ua mautino ai o le whaingatā ia o na whātautaia se whalemai whaitu malo I le vaenga mua o le tūlanga foi leo lau whaingaluenga I le uti o tātou fo mai tau soifua mai la to e whaanga yo ina se fale mai I le tūlanga alo iai le fale mai whaitu malo I lo mautele ia ma o lea lava e whaital noanga ai mautinoa a whaise fufuanga I msalo po o se medical center ia se I mautu mai ia le sa I linga lea ona toi longo mai fo I lea le malo o sui malo le tātou fale fono nei. Sa fisili ia le sui o le tumalo sa lenga. Ia e tu sai fo I male lato fo mai sa o lele lava o le taimin nei o le ua umanto e whaile filinga le tato mtanga luenga. Ma o lele ato e momoli ia le fo mai I tato fale mai I fo I lalo. Tali na male whawhiwhina ia lau fionga sui malu tu sai male vaenga. Nua mai lea le whawsili le whafonti ia mai sa o lele lava ia sa ia so ani mai fo I le tōtu ngāolo iai ia poa la au vai la au ona o le uti mai ia ofo ina mai se fufuanga tutu mau peta I lua se la wafe fon whawai ina I whatupe ia vaenga ia mau o mai a fo ina tali manino ai le fionga I le Palemene tai o le malo I ona vaenga lau titele ia mau a whaamali ina I fo I le sui o mai lea I le sui o le tumalo fale alupo ia e sa lele lavo ia mai e tauno whape atu o le tūlanga lena le au sia I le tupe whaanganga mo tātou tau soifua ona le tele o I la tau ili whatumuina vanoa sa iai e le ngata I lea iai nisi na o ese mai le mtanga luenga e anga I atu e whainga luenga I tonu lava o Samoa ia e mai se fo ia le fesa ma la tone na o nisi fo iwa tuwaro tātua tunu o sa ili manuia atu I fafo na sa iai le tupena pa uma iai peita iane e lo whaititia le lava tā pena o le tongina o tātou tausa soifua o nolo iai le tupena ua tuina atu ai I tātou whale mai whaitu malo whatase fo I ma tātou whale mai tele I mototua ia na fo I sa tali atu e tusai ma sesi facilian tu ina mai le sui mamalu. Whatai atu fo I le sui o le tu malo whasale anga numero 2 ma tua whaamalia ina lava ia lona fina ngalo ai tele lava na ia tau mawhai mai I le tūlanga mo le whaale le ina o le tātou whale mai I salawhai o lo whaatumutumu ina ai ia le tātou motu tele a wā tātou whale mai I tua sivi. Sa silingia le sui o le tūmalonga ngai maunga numero tasi ia le whaale leia o le whaale leo leo ia mai sao lele lava la lava e tūmatila le lo le lei ia le whaale lau fionga le whangwhitalai ia maua iai foi fuafuanga o e te taun whaale leia ia steimi foi o le a taltan noa uma ia whaipule o le foi tu malo ina ia mfain se fainga whaingo fiai e pei foi na iai le tanoanga a satu paitea ma palauli I le whale leia foi o le latou a whale latou whale mai. O mai le sui o le tu malo sa fata numero tasi ia le ana tali atu ai e tusa ma le latou whale mai le ua sa ili le tusino le ata ia mai wha moe o le design and build e whaataunu ina ai ia lea whale mai I se taimi lata mai I le nei lava tausanga. O
o nisi o tātou sui e le ia fea le nei matanga luenga, ia a ala utala noa tupe ia ila tau na fea ia le nei matanga luenga, i tupa alipata i tupa ilunga, ia o se tala fia lena saini ia le agreement tala tuan nafi, le ala ato e fai fo ia lesi fao popo lo fa le mai, pe ia e ono moenga, ia fa atasi e fa air conditions, maisi vaenga fa pena, stal fia na mo lawa fionga, tu sai fo ima le fa afsili na afsili mai ai, ia malau tau sanga ina ia afe atu ia tulanga uma. No maila ia lea i tu malo o palauli numera lua, ia fa malo lava o lena tau fa amtalaina mai le fa mau popo le lei o satu paitea, ia fa atasi ia palauli tasi lua tolu, mo le fa le leia o le tūlanga o le tātou fa le mai, ia fa aftaite le lava o le fo ua iai le tau fo mai ua umana na fili ina, ia o masalo pe o le vaiaso fou po o le lua vaiaso o le iai le tātou fo mai, e sui ai ia se tamaitai umalanga atu mo tong fitinga. O maila ia lea i le tu malo sanganga mua, ia le lava sa iai le tūlanga lea o le whaititia o tupe tu ina atu mo le soifua maloloina ai maise lava ia tātou fo mai, ia whapea foi tausi soifua o le tūlanga lei ia awale atu ngalo o lewa ia le tūlanga whapitoa e mwhaiaina tongi a tātou tausi soifua, ia whaatasi fo i manisi vaenga tutu mamau mo le toe tau mwhai e mau main tātou fo mai mai whafo e fsoswani i le pisi tele o nai fo mai o lo o tau wasa sa inanga luenga le nei fo i vai tau ona o mai leo se whaamtalanga i le tu malo palauli numera tolu, ia e pei fo i ona e fsoswani mai ina i mawhai ona maua ia tātou vai la aunwhala au ia naua tali atu le malo o le tala fia o tātou piritu ua pe ona iai le 10 miliona le ua whaititia pe toi 5 miliona le toi nei wha moe tongi uma ia pe a pasia le tala tupe i le nei fo i pae inga lo tātou ngalu e atuai. O mai lea i le sosoani na tuina mai e whale atatasi, ia o le tūlanga ina ia mawhai o na ia ine e malulu, ia ua vevela tele whale mai, ia i le ngata fo i lea, ina mwhaina toi whao popo, ia nisi se leni mo le tātou soifua malolo ina. Ia i le tūlanga na o le whale whai lele, o le Q7 ma le valu, mental health, ia o le sa siasi fo i le maloa nafi, o laua o iai e malulu i le tātou mental health, umano na whaila o asi singa ma le purisili, ia ua matua naia e malulu le whale whai lele, whapena fo i le Q7 ma le valu, o se tala fia le na, o sosoani mai lava le tātou malo e whaale leia ia vaenga, ina ia whaingo fie, ia ngā luenga fo mai mtau soifua, ai silisili ai la tōlo ngase. O mai la ia lea i se spesili na iai le vai maunga wha, e tusai fo i ma tūlanga i tutono soifua maloloina. Ua mai on whatatia ia la fua, e matai tuina ai le whafoina o le talo le tupe fou, ia mai wha moe e mai ale leo na tongina ai tala futu ua ia na iai, pe ona tali atu fo inisio sui, wha moe lava, e awane ito iai tatou pili tu ua pe ona iai pili tu ua mai luafe lua sifulu, se ia o mai lava i le nei tau sanga, ia whaistatu amtanga fo mtatou ngā lue whatasi, i whawhaingo fie ai, ona maua tatou vai la au mwhala au. So ia le tu malo vai singano numera tasi, ia o le taimi lava na e sau no mai ai, o taimi na fono whatope ai le mtanga luenga, fionga i le tamaitai pule, ia e mai se foi on tawhai, ina ia whaia se fono tele, e whatala no ina ai lau mta upu na moli mai, ia o se tala fia le usu yatu lau fo mai, ina ia awana i e toe yatu matangi, ia wale soifua malolo ina, le ngata i loi tu malo a le si ua whanua, a wai whaisina mau tele mai tua sivi.
o le tulanga na sili ai fo'i ia le sui o samtau whalatai ia whaftai o le nāua whatau nuu lo tātou whamoemoe le o toi mau ia e whausia le tātou whalmai o lo iai lava le se leni na tuina mai e tātou panga e whaatino ai lea whamoemoe o le na whaile sili a vaisingana numera lua Ia, malia whenor whingalo le whionga le minsta o lo tu lai mai whau la vea mai whala time samtau. Le se manatu e whala vela vere. Saunuanga mātango whia le whionga le minsta. Ai whaftai, tulai atu mole atu la nganga whaftai tele. Lawa whionga le minsta no le tari le lea fui o le whamanatu nei tu malo. Ia, a mai tau mai. Tele o teimi o laula unga sa avel saunuanga le whionga le minsta. A le lawa tari mana ia mai nei teimi o le tai au. Mole atu la nganga whaftai. Ai pawasi mea o le ti tau whapopo atu. O na o le matou whalmai le sa fuafua e whai. Na alu toi longa mai au le le whai se whalmai. A le a whai se medical center. O na ele lava le whanua e pe on tu inatu. O le tau sanga la le tu inatu i lawa whionga il minsta. Ia se sisi la ane po tala whianga i le whanua o watu. A whai ele ma whai ona whausia e le whalmai na o se medical center. Ia te talo atu o lea tele isi whanua le tu malo, ia lo whasauni mai. E ma whai o nau fwoi nā tue whatino e whalmai, ai whaftai tele a, whaftai le manatu mai, manuia tele lau whionga le minsta. Aro whaftai, ia, whawau saunuanga lo whionga le minsta? whaftai o le a whaia lea lau wa whionga le sui maru. Ona o mai lea se whamtalanga e tu sai ma le sui o le tu malo waisingano numero lua, ia o lo ma ngā lue whatasi fo i le nei taimi. E tu sai fo i mo le whaleia tili lava, ia e maise le uti o le au whainga luenga i le lato fo i pitunu. A whai e sai ia le tato whare mai lea po le tu malo lea, ia i sa taua ma ona e sa o le lei whai o le mamau mai tua sigi. Ia le poe ngata fo i pasi ana i tangata. Mai ala ngā te tau ana iei fo mai taimi uma lava. Pangalea, o le toa lua ni fo mai i to tonu o sfale mai fai tu malo, e te talo atu, e le o au sia i tātou ona o le uti o tātou tangata fai ngā luenga, wha moe moe. Ia, atu o tele lava na i o tō walo i le lei al whaasai nisi, ia una i le tātou a onga wha fo mai le iai manatua, e lua tātou a onga o le OUM. Ia, ma le tātou Samoa Medical University le iai, e te tau lava na lava ni tātou alomu whanau e whatau taia lea vaenga ona matua a whaina tātou i le uti o tātou fo mai matau si soifua. O mai leo se whamtalanga i le suia whasaleanga numero 3, ia, o te loa nau a umana tali atu fo'i a le tūlanga lea, e paua o lea leanga sa iaisi nau soa whaitau e whapea e fiu ia le whaletua o si au soasoani o lo manga lua le minsta lango sa ili ai whai mai o leta muli mai le minsta. Ia e malie, o nisi taime ngalua tele ia le whai lele o ne soasoani ia ina ma losi ia whai lele mai lantou. A o vai atu nā fwoi te nau e te apalai, e tauna e apalai sao i le sui ina i mwhaina lua tō lua ai. Pe a whai o nau ta ina na o lau a whionga sui mamalu. Ia, o na o maila ia lea i le sui o sat paitea. Whaftai le sui o sat paitea, ese lau taulanga langa i mele lei, whaftai leu whata oto mai le tūlanga o le au te tele o tauma tātou sui mamalu mai palauli. Ina i whaatino ai vaenga i le o au iai le mawhai o i tātou. Ia, te lo lewa tali atu le mana onga le sui o le tūmalo ali pata i tūpai lalo, lewa whaatau nuu ia lesi whale mai o tātou. Sa o le lei lava, e whai foisi na mamau i tātou mai ale pata i le whale mai tele mto tua, ia mao leo toi whapopo isi mo enga e ono o lo whale mai i se taimi vave. E ala mai lea ma le whainga paanga mo tātou e kalesia ai Jesu Keriso le au pa ia o aso ngata ai, o la tō wofo ina mai la tō te whau ina, whato tonga ina, ia whaatasi e foi, ma vaenga uma, e te tau wai ona
whaamanuia ai a le pata i le tātou whale mai i lalo manu. Ia, ona o maila ia e fesili onga a le sui a le i tu malo whale atatolu. Ia, whaamalo le sili, ia e sao lele lava, e tau mai ailu mata alia i mawhai o na manino ia vaenga ia. Mo le sila fia na e whaamtala mai lo le tūlanga ia le uti o vaila au whala au i le tātou whale talawai. Ia no wo ai ai ma whaila sisinga. Ia ma o se whaafiafianga, o se tala fia mo au whianga sui manu. O la lava ia i foi, ia isi vaenga o whala au. E ese mai whala au le te mo mia, e whaisina whaapitoa le whala au lena e sauno mai ai. A lai maua lesi tuainga, e mawhai na tali atu ai i le whaamoe lena e ta ua. Ia, ma e tauna a whaapele maua lesi tuainga, ia maua lesi tuainga. Ma lesi foi tala fia. O le aso ale nana na e anga ia tuai male maua vaila au na tau nuu mele tātou o ka whaatu tope mai fiti. O le matua mātou wha moe lava ini ia tali ia mana onga i tātou ia ma laua maua ia tātou vaila au whala au e peina e mo mia i tutono tātou whale talavai i mototua. Ia, o te loa pe ia o na pauna o nisi o sui na whea ia sia mātou whai. Ia, ia whenua le whionga le mistalo tu lai mai whau la vea whale atu tolu. Mo le whamalo le whionga le mista ma swai la whainga luenga. E stala vane ai, tasi le mista mata alia. Malo, malue. E ai o le memoni la whionga le mista. Pe on sa noa Palemene. Te le whamatalanga, te le tala. Mai e o mai le so e le o se tala vane ai. Ai, pe ona utala no atu. Ona e tele tu pe la tanga luenga le tuai. Ai sa no mai. Po le ale se swinga la ia te fata le vai. Pe a mai altala tu pe ne. E te tau ona ese swinga. Mai o tala ho ia na tala no atu ai ele se o tala. Ele se tala lai fa mamonga. E moni au. Ai ele tasi ele lua le tele o whala au ele o noa. Mai o le ki a toa le tatou tanga lunga. O le si vanga sa ula ngala ufiong. Le tatou whale o kisene. Te re tu pele a mai. Ia pia le te mantua le levan tala le whale o kisene sa iei fui. Talu wai. A lea te le whale tonu. Ia ma le si vanga moni muri la ufiong. E le te tau o na afia la mtanga lunga. I tapu ie whainge. E le te tau. O lea o umon tau tino le malo mai la toa mai suau. O lai lava matoe il pensin. Rono wingo. E le te tau na fia la mtanga luenga al mende. Leo mo fui mu. E tau tu tala loa. Ia au hare sui fo malo rino le tunu. E manu ia o faiva. Waftai. Malo whaftai, ia tu atu lewa noi la uwhionga le misa. Ia oi o leo le tu la iatu teitai malo, la whatu la uwhionga le pānu. I whapulpula a tili. Ona o le totu ngā sioki o tātou vaila au, e le alol malo sao. Whale mai lawa ia, o lo tau whai whaatulanga, le tātou system fau. Le u tātou muni mawina se furu 2 miliona le eita lafu. Oka, ona lea, ere o le tupe. O le a process mo le procurement, o le oka i vaila au. Aina ua malanga le minista WHO telefona o tau vea mtanga luenga no wala aulola i mtanga luenga mai pola tonu al mele tupu. No wala au ai fo i male au fai fale tala vai mai Samoa. E o mai se fsosoni mai pola al mele tupu. O le tala no uto ai. E sioki il fale mai il malo. Ai le o sioki chemistry leile atunu. O inana no uto malia i nei te wo whapea. Sioki il malo. To sioki e tuai mwhale tala vai lai watu. Ala la tau mau. Na ala na mafua o na sioki mele malo. O le le tongi o piti. That's the main function o le tupu ai nei le a maia suppliers o vai la au. Ia peo no vai atu. Tate musu ai whaile tala le o le tuwa. O le whatu aiva masino al whainga malo o mal minista. Ala ngā luenga. Leva na te tauna fix mai tau sanga o solo. Ia o le la fix. A le anganga ma le whamoe e watu lau whaftai alo ia i whale talawai lava o le lango sua mai le tato malo. Tama whanau le tunu lau o la tau set apa la tau whale talawai.
O le mauna mai, a whai e sioki le tātou whare mai. E leo sioki la tau, le si mea na la tau whautua mai. Wa vele mea nei o le ave fua o fua la au. Ma le whātu langana le le. Wo o rola le tū langa le, o le watu whatau ngā. Ai ta tau lava o na yeile a inga, o le totongi sina tupe fsosani, e o mai vo le temini nei nai tot si fia. E reo wha malo sia lava le fo mai, le fale mai le tū langa o le onga o pidi o ngase ngase ma mea. Le lava e tūtala loa, ono le mawhau o le services, o le mea tauna whai mo le turu. Ai pe wo tūtula ia tūlanga le tātou whale o kisene. E le alo fo le ato le la, wo umana whale o kisene. Le ai se supervision, le ai se monitoring. E na oro le tūlanga na, o le tū whaua ia whapea. Po le ia le mena o mai. The purity. O le ale tu eina mamao, le mamai o kisene ne ma na vai tātou tangata. E ano whātua nua voi la ia, oi le Oceania cash la iai oi vaitele. Wa leva na tātou mafuta ma le na wharekesi Samoa. Sa lato sa palai ma mai o kisene sa o le tunu. Ia, whaafitai tele fo i le malo tutuila ma manua. Wa inan tātou tua ia Jehova ai lau mai o kisene. Tā whale ton. O lea tātou fiti leo ma ua o lau toiola le tamai supply la iai plant. Ai o lo tau whaapipi ia part o lesi plant tele lena te tala terwene. Au whale tonu fo. O le whaafita au di lava o le lei o le waainga o me whainga luenga le malo. But that's the major problem. O le ia i le tanga luenga o soifu malo loina. Tulanga fo i tātou tāwale sao. Da toi liu tō whal mena i tātou services ia. Whale mai leo, whale pui, a meise ia le ambulance services, ma mena aftu na i el mele tulanga le il tātou whātulanga no ni temi whalewa tu whafosei. Malo whaftai sa no le whiunga teitai o malo, ia le mai tau watu o le... Whiunga whongtalai. Ia la tu watu mua la le wano le whiunga i le teitai o le tuangai. O te tule atu mal whaalalo le mita o pualea o le tongi o eita alafu. E leo se excuse kala whenga i le mea. O lesi mafuanga kelea lea uke mamlama iai. O le vaku o pilinge i official kupe. Ai fasili official kupe. Ai maisa la tong fiting o tate fafo. E whamtala le iatu mta upu ia. Mea tonu ana e le mwhainu whamtala le lei. E le mta ngā luenga le tupe. Le latu a ia ilanga o meia kupu soa. E tau tele le talatala noa il tūranga le alvanga na lua lau fionga. E kalakua ngawhinga o la koe o kialu. I kua crash maire ia ta'avale luma e afe le mea afe ai. Sa o fautu ai fo i le sa pule ai. E kaunga whaavangoa uma paka ia whawhengai mal whale mai. E afe kwai ia tavale tonu pe o mai fo i tavale mai tonu i fafo. A la lava i paka ia tavale. Ka kaunga whaasa umbal vanga lea. Langa o aku ia ka vale ia ambulance. E kelke vavele a lua kul whaasa o inga o le soifua. A walewa o whakuainga le ilanga pure i momoa. E kaunga whaise melea a vese umapaka. Whalao lao ia mea ia mo le whaasa o inga o soifua tangata. Ia se tua lalo, kako ngā ruenga te whakas. Malo fautua lau whiunga teitai o le tuangai, e lau whafonga man minsta o la ia mo le pā wan tanga luenga. Whale atu tolu o le maua e tulai mai. Le whiunga le Palemene e tali mai. Le nganga nao tātou ni le Palemene. Le whawhita au ni e moni e le fō. Ai, o le mea fō le lenga renga whisili. O ngai le mea o le mau le whale mai. O le malo. Ai mau e tua. Ia le ko kisili fia. Ia ele ka foi e mo kwa taunga ta tele tu e fal mai tua e fa ftai le nga iluma ala ni foi la fion fa sa o mele wa ele fengo ele a foi o payment ia na fengo fi I don't know si sa ai ilo uswa tua o ina lu tenu fumaina wa ia nga o le va ia ni me ma fa lava fa ftai Malo faftai ia mata watu o fa mal sa nga lo fion le minsta ia fasale le anga tolu ia aftai mo le ma dia ale fa nga minstalo tulai mai fasale le anga tolu aftai e va be foiale e se lo fie le fiona minstalia
te mita foi ai o tele te mi e ta sanga tuai fa pena o Natalia tele o ta sanga tuna tu ai ole venga mo o salon ta foi le fala o tele mo ta to fina malo ile fan mai le to sivi a tu vai to sivi sa ia official Palemene sa ia official Palemene official leo le wa mata na e se te tasi mai o se vamos nonga ya ale la me mai furi vamos nonga I salon ai o le sita sanga ta o tina tu le la un taluai tu langa le pen fento e fatele ni sta muenga ton ta fel mai to sivi e mana ia lava ai keep pelta tu fel mai to sivi a wale anga ia tu ori totane mai ma le fasarele o le vaenga na e ta sanga tu te wa bo foi to ia vese mai ya le tau tu tu no I matu tangata man matu nu o le si me vaenga la fionga le minsta ai le nei mai mata tu le pale matu I tunga pom tu sivi mo le atu siufanga wa au le leia to e pa matanga na nei lu mo fan mai la fiong wa fa o ya ma se tu pe matu tu fa wa o tu le pale ya au le lei so fa tasi tu ya le pa na era tu o la ma do foi el pale lu mo oficial leo e na foi el matu nu ia en fai foi ai mato tupi ia na ngai feste leo lo to ar mai ia por afa oia mai se amano mato te fatina to pana ina au le ia leo funga pom to si sanga ia e fa tai mo mato ta pu tai mai no vio alo fa tai ia o le ala ia fale alupo ia sa no vai ngale official leo so fo maloloin Io sa o ia tu le vanua ia ai ona o fa longa tu tau fai ui le sau noanga ala fionga le minsta ai langa sa olo o se manato neusunga fono ele fa mama toto ai le ita ua le ia fe le fionga le minsta sa watu se tu o lalo ono na o mia mai tau ina le tele o ngase fa tele ina le fai numero ai lua la mea sa talusanga ia le fa ululu yo le ofisa leo fa mato to mana o mia se la to fale te le atu I nai lo fale lo fa ngai na wale ofi ia ngase I sa vai ile a male au te lenga fo ina o to es fa mtalanga mana o mia la vani ma fo se tele o fa tele ina la ngase ta ua ia se vaenga nei ona to tele la ia a fianga te tangata la tunu wa fi ai na e ta ua o muso to e se tala I lo ta ua le budget le nurses lo tu I lalo manino lava lau sau noanga ona wa tele ia la to fo tu ua tunu o le to fa ngai na se leni ai fai lava si ofo tolu tesi ma le 5 miliona a level o mafofa o tele ia te mai ta ina na I umai le NUS le graduation o vea o tausi soifua ea o yei se budget ea fi et ia fa tu pe ina ia tangata fo te mai ta I ma le I fo nei la vea ma nurses ba pe afa pe wa ilalo o tu ilalo le budget o le fito so atu le aftai ma la no le fiong fong tele ia lo fa formal minsta se tu la mai lo formal minsta Whaftai atu I lawa whionga le whongtalai. Momole tu fo I whaftai lawa whionga I le taitai le tuangai. Moni a au. Ao lawan pui le tautou tau whaito e tautonga fitia ma le avea e tusa ma le whautuanga. Talia le whautuanga. Whaftai atu fo I le si o uso tu ofe I le sui o whasa le anga numero tolu. Tusa I mole whautuanga wa tuina mai. Ia. O le tulanga na toyo o iaile saunoanga le a fionga le sui mamalu o fale atatoru. Ia e moni au e fou ele tuaile tatu fale o kisene pangalea. E iei vaenga o le whaingatai na maustanga te Samoa e whapipi ia partsia. Whapitoa al tangata ma le lau tali mai. Tau nuu fo ia le parts o le masini le tatu te lele na fo e mei New Zealand. Le fo wo fo ina mail tangata le na te whapiina I leo mawhai e tato insinia I nei Samoa na whapi al vaenga lea. Ma o le a whaititia maila le toe au mai on tato o kisene mai Amerika Samoa. O sauno ina e le afionga I le sui malu o whale a lupo whape foi ia sui malu mai whasala angatoru. E taitutusa ia lua atunga lunga.
au te lupo pole, o lea ua fofoina fai tātou whale mai tele lava e 2 miliona Amerika le nao foina mai e le tātou World Bank. Uma foina matu ova ai, e whai la isa le longa e 2 eka naua iai, ma o le wha moe moe na e mawhai ai na whaatile ina matali la tungalunga au ai ia au ia o te tala no whaapitoa i stai uma lo tala no atu tūlanga le wha matoto. Ai whaatatia whapea lea wa ia lea la fofo ina tatu whale mai tele lea whapena fo ia lau fionga le sui malu whasale anga tolu. Ia o te loa la whaatile ai tuu pea ia tuasi e whai pea matatu whale mai e lata mai ai o matu pito no uma whale alupo ia mai matu uma le tua tane. Lau fionga i le pongfitalai o mai se whaamtalanga whaalau i tele. O le tala fia ua mawhai o na hofo ina mai ia se tasi o whale mai tele whaapitoa i fiti e whai ai training e toa whāta tau soifua lea la malanga atu iai pe malelua vai aso na malanga atu lea o ila atu e whaapitoa lava i le ICU ia whaatasi malifieta a mai ala tau e fo i mai le whalna watu le si wha ai whaatasi ma se fo mai ina i mawhaina whaitong fitinga o whatu ia i tātou pento sila fia wa mai a ia tong fitinga e tonu i nei Samoa ia maletasi fiti o se tala fia le na mawhai lava na anga i mai fo mai lea mawhai tau tonga i nei se taimi whaatope tope e mo mi ai ia ma o se whaamianga fo i mo tātou tangata ai mai se le tūlanga le ngase o le whatu. Mo le sila fia le maotele nei, o le masina o Aperila, tusa ma le se lau i la tau na whaamanu ina na siaki, ma whaia nisi o tong fitinga le whatu i nei i Samoa, e ala le whainga pa anga ma fo mai Thailand, whaatasi ma New Zealand, ma o le lava e anga i mai tātou fo mai i tau sanga tai tasi mso swani, se fulu ia fo mai saina le fo yo le asui fa ungole masina nei mai tausanga atol to sfulu le ma nga i fo ia la to am ta fo yo tausi fa pitoa e ma fai ma so swani ia itato ia mai o la to lava i tonu om to tua vanga na wa ia se mana onga tu pito mai tatu fale mai fa tu malo i tu atu ona o mai leo sa fam talanga lau fionga i le fong fitalai. O le wha mai nei o le wha matoto. E le o se wha mai e whai ngofie son tadi. Ai a puti le soifua o na whai ngofie le lo na tadi. E wha pefeo na puti. E a mai lava i lau ai e peino ta ua. Soifua ne lo tamai titi. Sa ola na tau mafa. Sa ola na ini. Sa ola mafa ufau. A mawhain tu whaatasi le tolu lea. E ala lea onga ata matina. O le ale pine o la whaalo loe tau sa ilis tonga fiti lona ngase ili se fulu tau sanga. A tupu e umalosi. Wa tili e no whaonga o ia se tama o se teine tau tua mo Samoa. Se ia o mai lawa ina matua. E o tu lawa se lau tau sanga. O a vea ia se fau tua le lei. Mo isi tupu langa whai mai. Ma o li lu ia na te lu ia ili mahotel nei. Tātou te tau mawhai lava ina ia toi whao popo nisi moenga e leo se tali na mo whatungao. E leo se tali le masini lau fionga le whongwhitalai ma le mamalu le maotal nei tūlou. E leo le tali na. A wafoi na o se wha moe whae e le tau. Na o le 2 tausanga, 5 tausanga, 10 tausanga, tātou te i lolon tau nuunga. Ai a fua mai loa ina ia whaataua ina lou ai ta maa tina maletali o ngā tonu Yesu fia matanga tau le ai se drugs le ai se whaamisa le ai se ngoi le ai se pipelo le ai se ma ua a toha lo tangata e whao ngā lo tangata te au nai mo le tua e file mua i Samoa ma o lau tautonunga na o le taunuunga na o le wha moe a whaito te le tau mawha le lau esi le vili mai le taimi le nei e se tangata Samoa ia o te ole atu. Ia, malia whenua ale whionga le ministaulo, tula i maria le tuanga. Ka upulea ua o iai e le saunanga le whionga le minister.
e le vo man sa no al Palemene e fai ia tātou tui e lo ai po ai e tā mawhaina ia le aisa e tāua foi la ia le tūlanga o tā mawha o te whafisile atu pene siaki e le tō officers mea ia avane e tali e sua al tātou maota e nei te iwa ma mai o toi ma tātou uma a o le te nofo a oia luatuai ia le whautuanga tāua moro so i fuore leo le li Palemene ia ma mātou uma ia o sintua lalo tāua e le whionga le Minster Malo whaftai lau whiunga teitai o li tuangai. Ia e manatu ona o tātou tonu al tātou malolonga o tai au. O nei ai leo langona no foa, o le a whauau sau noanga mātanga o fie. Whatupu manatu o lau whiunga o Minster so i fua maloloi. Pe a tātou toi taliu ma le tātou malolonga o tai au. O te whasisi latu o whatatia ese ngā luenga al whono au whai tūla whono. O lana malolonga e masani ai o tai au.
tele ana kilo yo fa popo ni lova ya so le mana yo tau singa ya au tal fenga tonu fo man mata upo e sa no nga ta u al fiunga minista ma sa mata no la so le an sa no ai avila fa malo ma fa moni lan sa no ya ole fonga tau ma fa le ai la sa ole le tulanga mai ole fun tam fai mai le tato Palemene tai mi fonga talai le fiunga Palemene ni ta up fa ye sa balinga ya onga ma tanga luenga ma le tunu i me level nei ole ai mi se tupulanga laiti ole me nei sa ole me paul me wato fa tuanga ila ufio ole te ya ma toni taulanga ma te tatanga pe lo su tala to su tala le tupe fa vanga la fiafi fa me ai e fuala la fa tau ila tupe la hu ya a watu la fa lo loa ya mo waia me ia nga fatia la tupe ele tu sai male fonta ma ya ole wingo fautuang o tau ona o alam tanga luenga ho le se singo o loa mai fa foma tu langa fa pea o tau tanga ia pe fono launga aso ia al lua piso po tela fa tau al pama mal pacific al termine tu ti los fuluisi to nga piso po ya ta ho tele loa tu langa ia e o ye ling se kulo ya le ho la o fa rongo i tu ai ia tele ta foi na usi le fia me wala mai me se pa uma moema ia te tau ona ye fu fonga la fiong o ye malu se ang ia me se tau na ye tono press control board me si board ngai inga ye fu ia ta to lo ia awa ya la ona fa tau me ia o tupe mo ma tau ma available ia ma fa la lava fa ftai alo fa ftai ia tu la no la fiong al minska fa wa we la usano tari foi tau Wafta ya tu I lau fionga il fong vitalai. Vitalai. Ia, Maria Fenoar minstalo tu lai marcha itai malo. Tu atu leva no lo fionga Palemene. Fai si onga o mta ukule wo I fautuanga le fionga le minsta so fu maloloina. O le vai fo. O le tulanga lea tu ngalwai sui tulanga le utato wo I le ngase o le tunu. En si fia le te nama se laina sulua miliona le tātou tupele whaaru tausanga uma OVC program. Aore li lifo ngase ia. Ngase o wha mai le pisi, toto maulunga, suka, fatu, ate, puta, liva. E mafua mai. I tau mafa o le tātou tau mafai. E le fo isa no le fionga le midi minsta le tā ua le mere nei. O lo usai fo maloloina. O le nai o lava au. E tai o le tūlai mai o le tātou whai ngā malo. O le tautua la langa nei le amana tātou pēla o whiong limi. Stāl tātou prevention program. Le ana sao no mai nei le sui o whale ata tolu. Lua awhe sutasi. Sa wai le pule siri le whale mai le temina ia te awa o whonga whetalai. Pen whaina matal por kalame nei. A matal Palemene. Sa whai ngole spako. Samoa healthy living sa lo polale palau teleina na matou tula ia to fata se Palemene ato ele feini vai fa fai o au sa te fono e matou uma ia mal te le tuangai o te le tuangai le fionga ia honorable por salu fa por lua le ala male mai uma le o se matua I tala inga na matua I matau tia I le whai tia la ila lo mea o na wo take a onga so I fua maloloina matua atu e lima whale a onga matua pala vivia matua atu le mo tae pa u malta matiti il floor fonga whare lua e so anna na whai unga tapuni whale a onga na matua atu I tuai si umu I pala lau e matau tia le mela iei whale le taua Mato atu I tuana I e matau tia. Tu lau lava le tā ua tapuni ai foi pala lau tapuni ia a tuana. Ai mato atu lau le tā ua langa matana tere le melea. Al mato atu isi fale iaonga. Le tā tia male ato lau fau te tonu le fale aonga. O toilet sa tamaiti. Male ato ma. E lei tau mua alo le Palemene le mato mairo. Fai mato ripoti. Tapuni mai la onga na lima onga tapuni mena.
O le fua va aia na mele na wa matelo na fete na ia o le fonga fete lai. Ma le pule nga fal malo. Me wa ia le malo, wa ia le Palemene. Inga luenga al fono faton, al pule faton. Ya malo si anga no o le Palemene. It's a mandate of the National Hospital. A atu lo mandate al fo mai, so fo malo lo ina ele fete wita puni lo. Ya lanta puni. O le mele leina maua mai na 5 faleaʻoga tai 5 miliona na fai ai ai fai ai tua i falevao fai ai palalaua fai ai manono fai ai oi nuu o feu ia malesi aʻoga 5 miliona i le faleaʻoga tasi na fananau mai na i le matou saʻililiga ma le fautuaga na mai o le tulaga saʻo lava o le fautuaina o matua e vaai tamaiti i mea te tau na tau mamafa ai a veces saimini, a veces me ngaoa, a veces me kimiki, a veces me sumadi, a veces uma mea. O lea afia ila lato soi fua maloloina. Ma le lua fe su tasi te mina, se fu, le la lusu tau sanga. Mai mauela, pe ana faa wau mai e o mali te mina nei. Se manu wa te le si itianga, o le suinga, o le sistema, o le tau mamafa ta mi tiao. O le mato kurupu folna, na saiva vali ma ave ia mo fruit trees. E to to mai to tonu lo to la e ola ai ai na ia onga lai e ola il mena o fa na una te inga ina ia to fa tasi le Palemene o Samoa e promote la mera mai o te tu ala lo atu i la ofionga le fong fetalai ia o te lo se met tau na fai e o ai nga o komiti fa Palemene avanoa ia ma tu te o sa ma to sa vali fa tasi ma le ministra ole so fo maloloina na taimi fionga atu itama ai na ala na taufi wa taufi ona fa mai awene ia al Palemene inga luenga al fono faton ia le la utato bai le tu nei la le utato bai tu la o i tamaiti se furu mo tupu tau sanga la uti e singi fa makoko non-communicable diseases e tatau ona matua puipuia le system mua fana uma nei aonga le tau mawhai fo tu nei nona lua ma fo anga tonu wale naole nau nau tato malo e whaile tato por kalame leo mea ai te tonu aonga ai paulo le awala tato te tue wha fo i ele tau ma mawha tamaiti i mea soifua malo loina e mau te talo atu pēr le tato Palemene o lea maua lea vanoa ma e pau whaile le teimi na matu ai tutu whaatasi ai lo teimi whaafonga vetelaiti se wale ko pisa kele le kuangai o makwa mako ngalu o e va kasi le mele o fa mo tuino le fa mo mele o to talo to ele o fiona fon telai e pe con ko fa mele ka fi fi le ula valo la vida o mo le so ngo so media ma ke le kala se ka fa mai ai atonu o se si ma fu angale leile e to foto i el mele o le Palemene o le fono faton la tomta fai o ngarue ino mana onga uma sauno mai ele Palemene o le tunu o sa tu so ni atu le male fa ma mala male ta u ole ta upulen sauno ele fionga le sui malo faleta malo lava sauno le fionga le tai ia ti ma inga lava wa tau sio sui fu malo ringa si tatu tunu tu le mai lo fionga mi stafa o au sauno fa te atu lo fionga le fon telai mo le no fa o i fo years italian malo ala le ma tumtanga wenga o mai se fam talanga e tu sai ma le ile matou lava mtanga wenga mai o matou mai tawina ele ai lava se awala e vave ai ona fo ia fa fita uli lo fionga fo fitalai o lewa ia tatou fono fa vai 5 sumatasi le 5 sumatasi le o le ia uma i tatou i tono le tatou mau fono ia le ngata i lea tu le toa o le tatou fono fa vai te tasi ia fa pe fo ia awaluma ia e maise ia tinam to mai tai e fai ngofi ai ona avele tala lea ele ngata fa malustino e fai tonu fono fa vai ia e fai e fo ia o fa pitoa atatu fo mai mtau soifua mai la to fa pitoa le tau mafa ma o tau ina ai ia el committee ia fa tasi mai la to e mo leva no e tu fai na toile tala lei ia e fa pe fo ia mo wai va enga le no fa mtala ina mo o lewa ia nisi o komiti e anga ia tu i nu taitasi
ia mafai ala to screen foi le fuai le toto male ia fatasi ai malsuka a maua ila to matua tautia le mawalunga ia ona refer le fo mai ma tau soifua ia ona fai le stong fitinga vave e fai titi ai fa mai le pisi e o le tulanga le na ia o te loa lam fa ia se fa mtalanga ale nei foi mtanga luenga ai o te loa le fufanga le malo le wa ia le tatou mtanga luenga fo ta o ainga banga sota ainga o le mtua ta o ainga o wala fo ia mafai ona fusi mai fa o malo ile o ina le tau mafa o le inu ma le mafa o fa le lei le ngata ilea o le fo ia inisi e kale si e faila tua fe fa le ainga fa malosi e tatou ainga tala noa i fa nau fa malosi le o ina le poto salalau ai sili ai le au penga sili na fai matatu toa o le tuspa ia lea i tutonu o ainga fai maia se tasi o perfecta no fai taulan tusi ia avea lo ainga o se tamailangi i le neila lo langi ma o se quote e pele lo ma fau a wau a putia o se o tamai ainga i o tautonu a o le o le langi a le o le langi i ale le ainga le fau tonu lau langi ma o se lu i foi na mo tatu ina ia mautinoa e avel tatu fa mo ainga tu sa lava pe tatu te pisi e te tauna tatu tu fatu ma ia ve tatu ma maro tonu tatu fa nau tatu fa nau usum tu fa pin ona le pine le ai sa ole nganga tatu te fa yin fa tonu ina ia tatu ngalwenga ia o te fa tele tu lo i le matum tanga lwenga i le fionga i le fa ton sili ai fa pe fo ia le fa malu lo i to fa lo la tu ngalue ia ai me se fo ia la to pule sili langolango ai sili no fa ta ia tu fo ma im tau soifua ia e langona lava le fa no ni staimi ona o le telefo yo tala fai ina ia tatu fo ma ia me se tau soifua sa le lava pe a fai fa ta mala le la to alo ino le la to foi pangalea they are human ia foi taimi ngata ile la to ma losi ma la to ta mai ele o la to foi ni robot e o la tu langona e o la tu inga tausi e iai foi la tu tu tausi ai foi fa nau ia ai matu te talo atu fo mai tau soifua a mai ala foi tatu foi fatasi ai a was manui o Samoa nei malua ia mo se vi ingole tua fa tai atu foi i so sem tata o fau tonu o mtanga luenga o soifua maloloina o le aso tona i lena te atu nei sa fais fa un tele lava i Brisbane o se tasi o vaenga o loo taitaina pe o veia o le minsta o le OUM o le Oceana University of Medicine e to lua alo Samoa ma o te iloa po o se tasi o faipule ona se tasi o alo fa taitele lava fa au pengaina o alo nei o Samoa ua mawhai o na pale atu i se whailonga mawalunga mai le fa unga e mo i lava o tātou i ono l'universite e tele atu ai tamaiti Australia skun maluan fa uai so atu ai ma New Zealand so atu ma Amerika ma iai fo i ma se tasi atu no wangalu ia tia ai to lua Samoa na fa uai o mai o te whaafitai tele atu lava i le fo imtanga luenga o lo pule ai ia se tasi o professor tatu atu no le afionga ia a siata sa tu pai te aviale ia whaafitai tele ma lo le toa a wa fo i lo walo fo e o mawhai na tatu mawai ia fo ma i so swani i le mativo le tatu atu no i ia vaenga o te whaafitai atu fo i le sunga ya mulpola o ia leo lo tai muai i le tatu fale wha matoto tau mawhai lava le ta mali i malana ia foi vaenga e tau mawhai a puti leva noa ona manatua fo i tele o tatu ainga au tō vaa mai Amerika Samoa New Zealand Australia ma o nei foi tai au ni sulu whai atu foi se tasi o ainga fia maua se ama noe wha mai toto manatua fo o lawa iei polo kalame a le fionga ya mulipola ma le la tau fo i vaenga tu sa muli fatu ainga tausi ai lem whain tatu te ena o tatu tangata au tō vaa mai mai tau mwhai e fsoswani ai wha malo le fsoswani wha malo ni mau lau sisila le fōua e finangale to e wha popo ia nisi no fōa awar wha matoto il tato moteli sa la whai ia ai a tele tato wha malustino a le leil tato tau mafa i ola wha i titia lava ia lea fōi to tu ngalo ia il tato o tuno wha mo mai leo se wha mtalanga o te ole atu wha mo le mole 7 noa wha ia tu isintale se o matofo i tu malo ia lo tu malonga ngai maunga numero tasi mai fale niu fale fatu se pa ia foi ia pualoa ia fa pe foi ia
ai tutu ma tau te whapea atu le pa ia o ainga, le ainga sa tuala ma le ainga sa pesta, ia e tainane foi tapa au ma ainga, ia whape foi le mamalu ia te oesa le aula, ia whape foi le mamalu le sa mulianga, whapea ia il fale a ana, ua whamalo le tapuai, ia wa foi ia le tūlai mai e whaia, lo leo vai vai, ma fonga tau moli moli, il pa ia ma le malu o le tato i tu malo, a wā ia se manuia o Samoa, le ngata monei, tai au malua. Tai tonu lava ana le se anoa la o tau tapo inga malu, se manua mātou te le maua le nei awa noa e wha leo ina ai, ia le tātou wha moe moe. O te whaftai tele atu fo i ta maa wha le nganga, le sunga le toi ina o le mātou lava pulenga, le sunga ia pāle mia tau ili. I o ia fo i lea ua pale mai ua avea ma tai fono au o le tatu e kalesia e whakasa. Whaftai e lei tupu mua le mea le mātou malo, a ua e se ei mai, o no le talo ma ana pongi ma tuina atu i le tua tai ala ina o lo tatu wa tunu. Le ngata i Samoa nei, ai whapea foi atunu mau, whapea na foi sunga i whawhea ngenga taulangi, patele, ia whapea foi e pikopo, sunga i whaife au, whamalo, ana le se anoa o tau talo, se manue le maua se whamnianga pei on tato iai i le nei vai tau. Lau whianga le whanga whatalai, no o mai le whamuri se ai se whamtalanga, se whamaisenga, ono le usu ngā whono le whetalainga i alo whposu se ausi, o le na mawa wa lua o lau ave ta vale, o ia na tū mai i so se taimi o te mo miai le so soan, ma na tū ma lo se fo i le whainga palota nei se mawai atu nei, ma toe au le tau vai, o na o le tūlanga whawhamasinonga. Ai na tūlai mai le uso, tūlou swafa lufi po, ma so soani. Whamase atu le tua, il tausi ap le upu ma le no whaalo, ia mai se le tina whavauvau, whapea foi le ainga atoa, e pei foi un tātou whono i ana po, ia anga leile tua, toi aso le uso, ia maua pei tātou le mau mai le tua, o lo woti, o lo manu ia lea, ina i tātou whanono manu, e maua i tātou le fia o le ri. E le ngata i leo le tu malo i le stasi o tamali o se mātou no, ia le fionga ia mtaafa, ia mātou te whapea atu lau fionga patu, ia male ainga li i le whaltua, whapea le ainga atoa, whamaise le tua a o lo whaile oli o sanga i le nei fo i tuaso, o wana o le tua e maua i tātou, ia le whamawhanwhananga. Ia whatai leo mo so mātou leo. Lau whianga le whangtalai malo le whana uso Samoa, poto tau taia sena nātu iam. La fo i sota nau tele, ia tau apa e masu isu i limu. Whapea atu lea. Ia o le ase mātou tala u le tau tamali i lau tau whawhonganga i le ngata le malu nei ai maise Samoa lo whawhongfonga mai. Ia, toi a maia upo le tamalo sa le au le toi fo i maia. Alofa mai le tua, mawalo soifua, ia maise le Palemene nei. Tātou te alo i luma wasa manuia o Samoa, au se vi ingo le tua, soifua. Ia, o longa whaavatu i mauta, le saunuanga mātanga o fia, lau whionga le ministar soifua maloloina. Wha malo atu na fua malo ta pena, e i waloa fo le taimi o e tutulai. Ia e tari fo i tau nisi o finangalo sa la ngā le mauta ui o lea, malo ta pena wha fine to anga tulou ngangana le fua. Whamanuia fo i le tua, ofisa sili o le mtanga luenga, i le e whaingo fia le mtanga luenga, te le mtanga luenga. Mauto uma o tupu matamali o le atunu, o louto ngā lulu e puno wa i le au ma le po, whamanuia le atua lau whionga le minsta ma le matanga luenga, i o tau whaiva lo filima e tau tuai le tātou atunu. Ia o le ase e mai le tātou ngā luenga. Lau whionga le whonga whitalai. Ia o le mai ta watu le tula i mai sui o ale i pata i tu pai lalo, ia. Ia, ramari atu i lau whionga sa whatatasi i mai ale launga le whionga le minsta. O na whaielo sa ufa whitai leanga ese le awala na aveia lau. Tarsanga i whionga i minsta. Ia lau whionga, nana ufa whitai e tu sa ole. O na ono ia le awala fo e whawhaingo fie o le whapepa. O tarsanga, lau whionga na an whawhitai. Whaftai lau whionga ni minsta le talia ole, tal sanga foi na watu. E te nana la vea mai tonu au tali whapena foi la whionga le rifo mai. Sa whapena foi na wala tu whapena le sau sanga netu malo, whamalo whaftai.
O la ua te talo mananga tumul whaalo alo I lau fionga ni minstao. Soi fua malolo ina. Le vaenga o lau saunuanga lea se vaenga o lau saunuanga. E au mai e ave wha alu I lunga tatou media. E tuu iai mai maseata mai whale whamatoto. E tuu whaatasi mai saunuanga le na saunua ila fionga ni minsta. Na whaalau loa la ia tasi na awala efsosoani malosi I tatou. I mota whamatoto. Marenganga whaftai, whamanuia le toa ila o fionga I lua fionga I minsta. Tu sa lea mana iyo le tausanga whaftai. Ia, malo whaftai a le pata I tu paila, lo whaalo mai lau fionga minsta. Ia o tatou nau lava I le nei mea ina ia whasaoina ni soifua ea whaina mai wha le pisi. Ai malo whaftai lau fionga le soifoi. Nisi fo awala e whao atu adi whanonga le tu malo tulo. Ia o whapepa mtu inatu le minsta le mtanga luenga. Ia o se e mai tatou ngā luenga. I le minsta le mtanga luenga o tupe maua le tatou malo. Tulai mai lau fionga le minsta. Sa unoa nisi vaenga sa whare mota. Lau fionga le whongwhetalai. Ia whaftai mo lo amanoa. O te mua no whātulau le poi o le mota. O le mota whautangatangi Samoa. E sa I le tō whā malmanui o Samoa nei mātai au. O la o le toe solipoina leo ne pe o la tiu whatai senga. La tiu pa ia sausaunga wa Samoa. Lea wa po lau mea le vasa. Wa le foi wa whalepa re sa tau tai alii. Wa le wa tu lima tu fala le lupe sa fale. Wa le atu falau o tupu. No whapela samtalanga la wa whionga whakatalai. O te whātulo watu le pai al mota nei. Whātulo watu la wa whionga whakatalai. Whamalo mo le tātou Fonotaga. Whawhtai le tai mātanga o whio le tātou Fonotaga. Ia o lo mātanga o whio me uma peona mo le mawina. Whatalofa whailo whionga le sui whakatalai. Ia mese whailo whionga le Palemene. Whatalo whātu. Sai foi matanga o fie o ngaso longo tato Fonotaga ai mese te ino le malo fa talo foi la fionga le sui Palemene po la fionga ni sta tupe fa ftai mo ngalwenga le o tato mo mawina ile talo fa tau tupe lua filu ono lua filu fitu fa ftai le fa ngo fie la to ngalwenga ma le fionga ile te mai tai pule ai mese lo fisa malu tupe Samoa ile matanga o fie o ngalwenga pe on tato mo mawina Whamalo sai, e whamalo fore tau atai. E le whai ngō whieringa luenga, sa tau whi taitunga ai. E whatarofa foi minsta o kapeneta, e mas foi minsta lango lango. E le tua le malu, e la o whionga le taitai o le tua ngai, e mese foi le whionga le sui taitai, e whapea whai pule umo le mota, wa tatu iai nei, e walawa le sunga fono le Palemene. Ia, papel fon fatalo fatu la fionga al failo tusi. E me soi sui failo tusi mal mamalu o la fai ngalwenga al fondo. Fa ftaile ngalwenga o to fitai tungai ia wala wale solonga le lei mal manuia al Fonotaga Samoa. Ia fatalo fat foi I pule ma sui pule ia o tato mtanga luenga ia lo mal mawina nei Fonotaga e mesio fala potonga al malo ia fa ftai mo lo to sau. Ia mese o tono fta poai I nei lava Fonotaga. Fa pe foi ia nisi o le malo, ia mese o la tuno Samoa o tato fai fono fatasi ia malo ta poai, ia fatalo fat foi ia o tau a whionga. Ia, no whionga Fonotalai, ia si eos whamtalanga ia Samoa, fai ngatale ta poinga, la whionga mamalu le malo, malau masiofo. O te lola o whionga le malu ia, tātou le tātou te nofonofo whātasi. I se o tātou vai maunga mua I le a whioanga I vai lele. Ia tālo sia o iese au ngā o le neitu malo ma le whioanga. Ia wa lava le o whionga le melo e whio ai I vai lele. E whapea fo I le sui whongututofia, whātolo whātu tapo inga malu. Wāpa ia lava lea o wā tama mo lato ainga. Ainga mo lato tama. I usonga tō mua o pure tu au mā lātaua, a inga le tai ma le wā o whonti. Se o te whois whamtalanga tu sai ma le tapu inga, ana e tato uso mai Amerika Samoa, tu tuila ma manua, ia whātaro whātu, whamarota pua I urpa ia lawa lea, a wā sua ma le wai whanua, tu langi mā lātaua, ia e mese o le lau niun sai lua.
O paia ia Samoa, wa whamaitala, ia e tala tautonga, e tala tofi Samoa. Ea, lau whionga whumtalai, si o pai se o tu malo, mai maunga mua mua, whaftai lau tapua inga, o se teimi no wafe tula ia, i lau tu malo, e tapua i maia, se whai se sao, lau tau sui, sao tu silimai, ia wale nei pai a inga, tu sai maritala whaatau o tupe, pe ona rupea i lumo mota nei. Lau whionga whumtalai, se i o mua mua o no pai atu, e whaamalama ia ma whamanino nisi o mtaupu, pe ona la ngama e sui mamalu. O le vaenga mua mua, nisi o sui sa saunoa, e tu sai ma le pau, o tupe maua, ia mese foi o nisi o vaenga, e fia maamalama nisi o sui, i awala o lo mawaia tato tupe maua. Silfia lau whionga whumtalai ia mese le mamalu le mota. O maua ma le whionga ia hanobo la masina lupe, o lo maa sa ilia le valu supasene, o le tupe maua le tato atunu, ia wā lava le whatanuina, o mana onga le atunu, pe ona saunoa ia le whionga le ministau tupe. I lea valu supasene, e wha se supasene, o i lalo la mtanga luenga. Ai ono supasene, o le lalo mtanga luenga le whionga, e le ministau, o le customs, po le ministau tiute. I le fia lo whionga whuntalai e mese mamalu le mota. O tātou la whonga, i le tausanga lua whelua lima, lua whelua ono, e wha mai ai a Iuni tausanga nei. Sa o ina mai i masina se furu matasi o mai anei, e tino tupe, e lua se lau valu se furu lua miliona. I le vaivaenga le nā tino i tupe, valu se furu tasi miliona, maua mai me tau income taxes. O taxi e maua mai polo fiti, a company, o sole traders, a mesi o partnership, maua mai le valu se furu tasi miliona. PAYE, po le pay as you earn tax, o tax e maua mai lau whainga luenga, sa wina mai le tino i tupe, e iwa se furu 1 miliona. O le withholding tax, e lua se furu 3 miliona. O le VHST, fitu se furu 4 miliona. Wa le tau atu i a tāla masene, ai o tau atu na miliona, whawhaingo fie le malama, whionga sui mamalu, ai mesel whawhonganga Samoa. I vaenga tau non-tax, po le stala i o company, ma wai le lua ma le 1 miliona, 2.6 million. I le tu whatasinga o le au whai, si le fia lau whionga whai pule sa la ngā le vaenga, lua se lau valus furu 2 miliona, le tino i tupe, sa oina mai Samoa, le tala whare tupe nei lama tausanga, lua whelua lima, lua whelua ono. Ai na o le sfuma tasi masina o lo tau lau lau atuai. I le atoanga o le vaenga, pena fsiri nisi o sui. O le take na tanga luenga, sa atu ina mai lua whelua lima, lua whelua ono. I le vaenga lawa i o tupe maua, e lua se lau torusuma 5 miliona. Peta iane, ina ua maea le tausanga le nei, ia le sultasi masina, ua mawai, e lua se lau valu suru 2 miliona, ua oina mai, lona winga, e wha se furu 7 miliona, ua sili e tupe, na oina mai mtanga luenga, pe a whatu sa atu, i le taket, po le fuafuanga, sa whata tia le tato malo, e lua whelua lima, lua whe miliona, lona winga, te lele au sia, o le vaenga, pe ona tuina mai e wha maunga. A whaila analyzation, lona winga, mai le sul tasi ia masina, le sul lua masina, e lata lava, le toru se lau miliona, pe ova tu foi, le tupe la o ina mai, e mtanga luenga, e nei tau sanga whare tupe, lua whelua lima, lua whelona, lua ono. Na winga no whionga whongtare, ma le whafonga le mauta, e te lele a manoa, e si iti ai tupe a Samoa, a wane nei tau sanga whare tupe. E lua whelua fitu, le lua whelua ono, lua whelua fitu, o lea wa ile mako take, e tolu se fulu miliona le masina, lona winga, e tolu se lau ono se fulu miliona, ile revenue la vaia, ila fonga, al mamalu le atunu, le ale awina mai, ile tausanga whare tupe, lua whelu ono, lua whelu fitu. A tu whatasi ma le lata le 5 se lau miliona, lona winga, wa ova atu ma le valu se lau miliona, ile mako take, o leo fuafua, ile tausanga whare tupe, lua whelu ono, lua whelu fitu. Lau whionga whongwhitalai, malul mauta, mese Samoa whaafonga, e te lele a manoa, e si ti ai tupe maua le atunu,
pe a whai malu lelei, ma ato tore lei, I lalo tulafono, vaenga lo tam whai au ina mai. O le tala na tu sai male, nisi o finangalo, sa whaalia sui malu, I tupe maua, ma vaenga o tato Texas e peo na tō lau inatu. Vaenga lo na lua, e ainga lava le vaenga sa utu inatu, vaenga mwambua, o le mele o Teams, ia po le tax invoice monitoring system. O le Teams lea, ia o le awala na whātua e le malo taruai, po le malo le tele tau sango tuna I atu. Ina I mawhai o na monitor le lei, ma wawa aia le lei, I la tō o whaia pisinisi, ina e loa matanga luenga o la fonga, le tupe o lo awina mai, e ne lawa pisinisi. I le tana whatatau le staraina o tātou pisinisi, le nei lawa tau sanga whatupe, e lima afe, tolu se lau, company sa restaraina. I le nā lawa lima afe tolu se lau, e mai whamaumonga, na o le ono se lau, I la tau na ausia le threshold, lua se lau afe, e mawhai au na le stalin Teams. Ai e tue sua atu le ono se lau, na o le se lau, ono se fulu, ia company po business, o lo comply ma le Teams. Rono winga, I le lua se lau valu sfulu miliona lea sa au whailoa atu le temi o whano. E a mai, wa wha maonia mai, e na o se lau, ono se fulu company, le o wha maonia, ia lato tupe maua, fua iai malafonga. Lau whionga whonga vitalai, a wai wha numera atu iai, rono winga, wha se lau, wha se fulu ia entities, po business, e leo comply ma le Teams. Rono winga, lai titi ale numera, o I lato lo comply. Pe no whai atu I telo mato Fonotaga, o le whale tonu le Teams, e leo fully functional. Rono winga, e leo mawhai o na whatanuina le lei, I le tato Teams. I le matanga luenga, ai me se lava o le whatinonga, o le aunanga, a le lava system o le Teams, e tu sai ma le whamoemoenga, na lai na whatangaina tono Samoa. Si le whialo o whionga whowhitalai, o le tau a whai lava o le Teams leine, o watu ma le 5 miliona, I le 5 tausanga. Le foi na usainia tarai nei lava, e le maintenance, e fitu se fulu wafi, o lona winga, e whaisinga taunga tau le system, ai lo whaunga ina I to tono o matanga luenga, e le o mawhai o na fully functional I le system, e mana o mia la, le enforcing o tula fono, ina ia comply umat company ia ma tato Teams. Rata mai nei lava sa whail mato Fonotaga ma matanga luenga, ma u whailo iai, wa te tau la mai se tato po kalamba, ina ia fuafuai, pe whianda to enforcing o tula fono, o lewa mai le lipoti, lewa amatan whaanga solo, ma sue, la ngolo tartanunga la ufonga wheftalai ma le pai o le mota, e o vatu ma le ono se lau company, e o vatu ma le lua se lau wafi la lato income, e fua iai la fonga, pe ona laina whatatia I le system there o le Teams. Ia, maria whenua whenangalo le minsta, o lo tula I mai whaula vea whalea te tolu. Ia, se tau tura wanoa. I tau maralo foi le whionga le mista, e li whatu tala. Mua ona, hatu wha mai senga I le whionga le mista, si ona uso matua sa mato a onga le koliso Samoa. Ia, wha mai se le nganga le uso. E wana mafuta wa onga le kolisi. Ia, marua tui Amerika. Ia walau I le tua. Ia le ngalo ia sol mafutanga. Haftai I le lau whionga I lo tele male. Ngo tato ale wo tonu al mele Teams. Ma to for Teams a le se threshold. Ska wa maka 5 suluafi. E nei tu la fono to mai o lua fe lua to. Le na mai lo threshold fo la le lo se la wafi. O ila le lo tal tonu. Le ta alo telo business. Wa o isi business. O le la wa maka vai la ko income. Mala ko tupe. Inga ia pa ui lalo lo se la wafi, inga ia avoid the system le. Hai whaftai pe a whai e koe kilo ele, tūlanga le o iai. A le mele na watu alfau tuanga I lau whionga, whaftai le ua e sa unua mai. O le expectation le iai le markara kupe, koru se lau lua suru wafi, koru se lau lua suru milionga, le tupe o lea e fuafua e au mai e la mtanga luenga, e tau sangwal tupe le la amata. Ia, a lea ua e sa unua mai, koru se lau 1 miliona o le si fa 1 miliona I lunga atu.
Ia o se take lelei. Ai pe ona o tal no atu. Ona o lea ele effective. Ele itu ua itonu ia le o le iwa su tasi miliona. Iwa su miliona le mo mal PAYE. Ia le ko ku urunga threshold ole. Ole tax le mal suli mafe e lo su afe le tu sa no la fonga. Ia le ngata ia o tax company. Le la faiti tia mai lo su fitu pasene la lo su tol pasene o mele uma. Ai fua la ia le tupelea e fu mo mai. O le challenge ale mai la mtanga se yo mai le so le wa sa no compliance. Tu sai tu la fono ia o leva ona tu ina mai. Ai al mele le teams ta u hotel. E tu tanga ia il fresh hole lengo se ki mai. E tu la fono talwai. Ia ai mai se la o le afianga o la tupe maua. Ia pa fu fanga ia pa kick in. Ia fufuanga ia malo mo fai ti la funga ai me se ho i la funga o me ai me faf mo fala la ia malo faftai ia o le oti mali a feno lo fionga de minsta lo tu la mate tai malo sa no lo fionga pan Ta uale fa malo si our sweet. Mai tau fa pe mal sui e fa malo si au ia tuli e maua. E maua. Mai le iso ona lau li wina le tofar kapeneta i le vai mamao i na ua mai le team si tonu i toi ilo. Te le i o le tūlanga o lo o wape nā tu lau lava o na whea alo whai e lau whai pisinisi. Ona o le fresh hoe, lua se lau. Le lai mata i tū. Whaingo fia na whai tala, a bese lo fresh hoe, and everybody entitles. Le se fua mo more nating fa nga pel fresh hog na seki me le si fainga malo. I say upgrade the system. La upgrade la na e mai la tole o vatu e te tau na to atele tangata. Entitled ma compliant to the system. E la fa solo le temini nei ma ne foi la tunga lungo sui. O le ta te te ngani so tupe a le foi la to allow DC exemptions of tax. Mo pisinisi matangata. O le taimiri nei, o le wha solo mai tātou por kalamena e leo a fia e tonu o le tātou tala le tupere nei. Le lava waturi mua le tātou taket lea, mo le taimiri nei. E ana fua lole ia i mo le lumanai. Po le alesi au wala ia meet targets. A ia mawhai foi ona fulfill le melea. E avel exemption i taxa company, ma taxa tangata. A mo le taimiri nei lava ia, wa lava fa maunga i le mafau faunga ka peneta tatou te maua le take le tuli fandu mal tatou paketi le at so so ni atu na la ofionga li minsta matali atu le fina ngalo le sumat malo fa mamla malo fionga te malo ia tu la mai lo fionga minsta fa wa lo forsanga ia fa aftai lo fionga le Palemene ia me se foi le funcioninga e tu sai ma le mata aupu aftai foi le fionga le sui malu mai faleata tu sai mal fa mai senga sa le lei lava e te mi foi sata onga turis e se ro fi suile o stanga te winga mali mai le lei foi e tau sa fi foi matua onga ia le sa no lo sui malu tu sai male vainga sa no ai e fa malu lu atu le o tu ai le vainga le pa ur tax e le su fitu lu su matolo ia mal su lima le lu su le first hold ai se ta tia mai le la ula talata tu ai e sa no ngalo fionga i le teams ia sa le pe no sa no li Palemene o le temi nei wa umo na mato fo i mai ai in matanga luenga wa mato tala noa fa alu le lua sela wa fele o le threshold mo le tausanga fa tupe nei lufu rono lufu fitu ale la tilo matanga luenga ale o mato tilo pe tutu ilalo pe ave se foi tu sai na sa no li Palemene ia ai o fo sanga na tato teams mal me moni la vaia au tilo le threshold le lua sela wa fe e tele atu company e over tu male lua sela wa fe ia langa e foi pisinisi popoto foi lato e foi vaenga popoto mai lato e le foi popoto mato mtanga lo account atu ai le mainga o lato li poti pe ona forsia atu e tu sai ma nei fontanga ia no o mai le ile vaenga sa no ai da fionga le sui mamalu fa se le anga tolu e fionga na bla ulu e tu sai ma le mata apu na sa no ai i lana pisinisi ia me se foi o vaenga pe ona ai o le sifia le fionga fontalai mal pai o le mota ia e sa lele lava le fionga le sui fai pole
na watu le tusi al matanga luenga ia tu sai ma arias ia o le sa no fa pule na te fa maundia me lato e le ai ni me fa pesa tupu fa malu atu sunga fi fa pule o le wa mo mai fa mo monga o le mena tupu le company e arias o tulanga o interest ma penalties o vaenga laia e alanga tupu mo penalties ono tuaina tongi mai ai tatia mai ro finngalo la te sai ili ai ina imfaiona le lei o le nganga lava ia o le mtanga luenga ina ia le leia tato business wa ia lo tu le malo ai le fese nganga ina faiona fa te pe la no business ia ngalu lue fatas ile ngata a mailo to sao ia watu le sao le malo wa o le vaenga lea e le leia ono fa manino atu o le tulanga ile mene o la fonga e tau lo la fonga i tele business pe o sa venga mamafa e tau lo la fonga pe oi o la tongi la fona le la fonga ai tu lo lava le pa yo le mota no fonga fonga talai o te fautu ala tu la fai business malava o lo fa fonga mai o le tax o lo sao le mo le manuia o Samoa o lo sao le ele tamo fainga ina develop Samoa a le sao fo le ina ia mautinoa o lo ise lu mana i manuia o lo fa nau malo ainga e valau mai le tu ata to le nei vai temi o tato wo ai tau tio mal mautinoa o lo sao ngale mu ma le Samoa ai sea o lo sao le o le la fonga lo na winga au ai te au tiro la fonga se avenga mamafa au te au tiro se la fonga se burden pos obligation au tiro la fonga o lo sao le mo le manuia o Samoa lo na winga a fa pe fa te tainga se la wa fe la profiti o maua a vere tu pele atua o lo sao tu spaia a vere la fonga ale malo o le si ono se fulu fitu pa sene la totoe o le mea na oi o le te leo na tupe fai elo fa so so manuia elo wa inga malau fa nau ia mese lu mana manuia o le tunu Samoa e o fola tu le vaenga langa taua ina ia awana to vai au fai business o se pere la fonga ai o se famunianga lea mo Samoa nei mataiao o te fia paila ia nei vaenga arias ono arias ia o tupe ia wa fa mawina o lea o ai tala foila tunu ilo fisa la fonga ile suenga lo tuna mai pela talata le fitus full miliona o tato arias ile na fitus full miliona e tolus full miliona wa uma certify e suetus ma le tolus full miliona o te fie failo atu i tausanga le fa tupe lua filu lima lua filu ono ua lua suma 5 miliona ua oina mai tato arias ona winga o le nga lulu e lave la fenga luenga fa ftai to le pule ma official tato ma tato matanga luenga ile fata nuna o le tamu fai so soni company a tonu e tau to le company o lo sao le manuia Samoa fie re tongi mai le lato ai talaf ona wo mai le a inisio sui mamalu o yo ma talai ia maria fenole minstalo sao no le lo tu lai mai fa ula vea fa sale le angato tu na mai sui sao Pastai na o fiona ni sta mo le tali mamalama foi mta ku salanga e ne usunga fono salo le melesa tanno tu ele particular se business na wa sa tanno general ku ona o le feedback da sa mo tono le team of commerce e company foi ana tu follow up ke taxes mo mena e mo yane le ai o le na tong mai saulia e se ranga vale tulanga na tawana tong la fonga malta tu sa foi le tawa e falo le tatu tunu very encouraging le la forsanga ni tayao wa me foi le sa tawa tu le amatanga se la su family ona le deficit o lo ia tatu pa ke kilo le mone o le fono le aso la fono tala tupi o le e tosu ono si maile pa ki taluai ale o vai atu i fika si te mai ma loa e se le mana ia vai atu le tele ale le turango ia sa le lava tulanga na te loa pa pe ai kava ma fa fai e tu la threshold ia wa yo no afe mon tu business ia e lo ia ono se lau ana se lau ono sfu ai ma pa pe mo se afa ono winga e te lea tatu tu pe maua mo mai e fa te tele lo fa mam le fa tu so business no ba ole o
o feedback o le mai tonu le o Chamber of Commerce e pa pena fui ona tuatu ai e was fato fala ina la fiunga e fa ftai te le o mam la male vai mo tal me foi de ta pusalanga mo fa lalo Ia, sa lo leo mo mai lo fiong al minsta, ia tu le mai fa wau sa no. Ia fa tai atu lo feonga sui mamalu e fa malu ruatu ia ona ese ta fa maunga ia ele se mea la ta fina wai e fa tai mo fa tuanga fa tai mo le tu alalo tu sai manga luenga le matom tanga luenga ona wo mai le ile vaenga le sa sa no ile sui mai faleata o le ua popole le sui ia ono le pa u o le tatu la fonga ia mese me sa fai loa tu le matonga batau Peona sila fia la fionga mese la fionga fuftalai man pa yol mota. Ele i o ina fata nul vaenga na. Peona sa no foli di Palemene. E fai malie la mo mua le si vaenga le tausanga le nei. O le si tausanga na utitilo le. O lo ngale lue matanga luenga. E sa iri mai po le effect. O le paulea i le tamau ainga Samoa. Ona winga e le asitia le threshold o le laser tax i le 15,000 anga i le luas fuwafe. Ona winga, o le a whamanuia Samoa, o over atu ma le lima afe ale tangata whainga luenga, o le a whailan whaasoa. Ai sila fiau, o le awa si tia le valus furlua tā la i le tanga ale tangata, le tupe o whaasilirana whaasoa, i le vaiaso. Ai tira la iai, e i le psycho effect, lona winga, e toi fo mai le tupe, i le VHST, i le ngata ua alu na whaasoa, au to saule VHST le la tapa mato le VHST na sulima pasende o le soi vanga taua o te lelo na sao o le te lele nga nisi me avelo matu e fati fanga aver fa na we tal no ma ai fata sis fale ainga e pe foi e stulim ya o le vanga na e ma no fiai le si tia le awala verta ma ainga o le atunu i le tangata o sa no foi sui mamalu ile lo su fitu pasende pa ula lo su 12% sa o le leile finangalo sui e mantua foi o le foi la te le tupe o le sefe mai le company o le la fa so foi e tu foi mai foi le tupe le malo i le vaenga o le VHST i le lato fa so ia o le fa so atu le vaenga e o fa ma winner finangalo sui mamalu e tu sai mal tol atungalunga a wale te mau inga Samoa ona o mai le ani so sui e fa malu atu lo fongo fentalai langa o leana sa unoa ni sui le ngore mato e kalesia fa mole o tau ni le kalesia ma mona o tau ni le kalesia o aso ngatai ai fa mole langa o lea lava e tapisa ma torin tangata keusiano fa mole o le ngore kalesia a Yesu Kristo o le pai o aso ngatai lona winga o mato e va lua lava ma Yesu Kristo ia wa lava le fa ngol mato e kalesia fa mole sui malu o te o mai tu sai mar saunoanga ale fionga ile ia fai pule fa sale anga fa o tama o te ape atu ia le foi sa pa ia sunga ile tai o fu ole tu angai mele tau de good governance ono wa o over ia le vaenga le audit o te fa tai atu sui mamalu sa ia la nga ina ia mauti noa good governance o le fa so soina o tupe Samoa vanga le transparency and accountability e ta ua tere vaenga lea inga luenga faso e tusi o lea lava e whao ngā lava le ngā tau lea ina ia sa iri lelei tupe o le whaaluina o tupe ma le amainga o tupe i le malo o ta ua sui mamalu turanga leo fon whawai ia e whaino whamanino atu o lea ua umar talanoa inga le kapineta turanga o le su ngā tusi e fon whawai e whaalua o na su e tusi e fon whawai e tausanga i tasi o le sunga tusi mua o le interim audit lona winga e su e controls ia make sure o iai controls o effective internal controls ma lo malu puipuia le puipuinga o le whaasoaina o tupe ai mese le lava whaaluina o tupe o ta ua le audit mua lea ina ia mauti noa ai e fono whaavai o le leile lato whaaluinga o lato ngaluenga a umala le interim audit o le lato audit muli e whai o final audit o ila account firm mai loa no mera ia la mai le lipoti mai taua le vaenga ina ia sailia ai ina ia mautino ai le good governance o le faso soina o tupe o lo tuinatu le fono favai o me na lo feonga le fontalai tu sai mar mata pu salanga mai sui mamalu ia o family no na tu family no tu na o vaenga taua ia o tatu sunga tusi
Ai vaenga tāua lava ina ia manino le iai. A whai so ngā tusi, ia independent, lona winga. E le ai si tangata māsani, po si tangata o tau ainga, e tau a ngā tusi, i le tangata le so tusi, lona winga. Ia independent le so tusi, mai le fono whawai. Lona lua, ia lava expertise, ina o atu le so tusi, o matua i lava le leila lato malamalama, e tusai matupe le fono whawai, ia mai e whamautinoa le si vaenga tāua, o le taimi. Ina e tuatu le taimi, whairinga luenga, ia mae ai fo le tausanga, ua mae ana sui le leitusi, ma ua iai te tono le time frame, leo e tuina mai mtanga luenga, ina ia sui le leitusi le fono whawai. Ona wo mai le vaenga ia tāua whamalmola whionga whongwhitalai, leanga o mātou le isuinga le melo o laisene o business, ia e whamalu atu i le fono mamalu, ona o le mai tawina le mātou mtanga luenga, o mātou le isuinga ia laisene. A o le lava ina i pisinisia, e le o ngatasi matula fono o lo whawa ina i le mtanga luenga o tupe maua. Ina i mwhai o mātou isuinga laisene, e te tau o na comply company ma ia inga umala mo tula fono lo whanga i o ia lato fuafuanga. Lata mai nei lawa sa mātou kentohina i stasio pisinisi, ua maua i lato o lo whatau ina le aisa. Ai o le mate so atu, tu lau foi whawhonganga le Samoa, ai mesel company le o Samoa Observer. Ua tele lato whasalonga, o lo te whamau moi lalo, e le sao, mai e paes, lau whionga whongwhitalai, e malea wanoa, ua ois whamtalanga, langa o mātou e vaia ia le isuinga o laisende. O lea wau titiro le matanga luenga, e le te tau le vaenga, e pau alona, ona e isu e mātou, i la whionga le mistao tupe, o ia e saingia le cancellation, e mo terminei, whawhonga mai le company la observer, tu ia ngā nius le whetaui, nius se sei, ia o te vai rupeina, lava sau noanga lau whionga le minsta, talo ai fōri tātou li o tūsau tātou tū la whonu tū mau, ia o te whautua ina lava, mai pēn ngangana lau tele se tāsio newspaper, ia tātou te li o fōi langa i le mwhaiuna tali mai le company tono ni mota nei, ma le nganga whaloalo lava tū lai mai whawau lau sau noanga. Ia whamalurotu lau whionga le whongtalai, ia ono ngā luenga o whai e mātou, ia whawhai le whamlatu mai, ia o le a ese lau whamtalanga, e tūsai ma le vaenga sa utu ina atu. Ia ona o mai le vaenga, pe ona la ngā inisio sui, o le forensic audit. O te loa lau whionga whongwhitalai wa lewa o na whātaritari Samoa, po whia wa ngā ia ele vaenga le forensic audit. Si le whia lau whionga malo le mota, ia mese Samoa o whaafongfonga. E mātou te o mai to tonu i le tausanga lua whelua lima, ia au ke topa. O lo iai le li poti a le forensic audit. O le li poti lea, o lo tuina mai ai, ina ia wha wau pea le ilo ilona o li poti. O le nā la sa mātou whai ungar kāpeneta, ina ia mātou oeto ilo le li poti. Sa mātou ilo le poti mai au ke topa novema. O na avela ia o lau tārsanga, o na wā uolo vaia ia so tusi ale malo. Pe ma whai ana tō e maisi taini, e tō i titi lima se lau pages, o le li poti sa atu ina mai, o le forensic audit. Ia ua tali ngāle atu nu, ai le leila u wha malama, le mafuanga o umi ai. Ina ua mai a le masina o te sema, o na ave lola i o le whautuanga, whaama le mole, pe ma whai ona tofi se komiti whakapeneta, e so ina le ripoti, ona o la uia malama wha so tusi, e whai sina o ngā onga o vaenga o ta ua mai le ripoti. O lea sa tofi ai le kapeneta, lan komiti whakapeneta, ina ia ngā lulue ma le tanga luenga o tupe, wa o la tauia sa amataina mai le ripoti. Si le whia lau whionga whawhitalai e mese le malu le mauta. E le iai le matanga luenga o sui ngā tusi, po le whapatonga so tusi Samoa, e le audit lea. Sa whasaina i la tau, mai le iai fuin tato loko auditors, sa iai i le so ino tusi ia, o na nganga malo sa itse mai le vaenga lea, ia awane ia whaina i nisi loko, o na popole melo confidentiality, ai mese le independency. O le nala sa le awai ai le mtanga luenga o i le whapatonga o le so tusilia Samoa, ia mese foi o so tusia Samoa, i le vaenga le forensic audit.
Ina ua tuina atu I tu ato Samoa le whasana launga. Ia I whamaumaunga tuina mai, e tolu company sa lato tau ofo mai avele vaenga. I le nā tolu, sa whiriwhiri ai lor company, ia, whamaru atu lau le taua le ngoa, ona pe saunoa e tauna channel, lona winga, ia, o le asi le whia company lang whawhonganga, e sa tunatu le company le mai New Zealand, ia le sua ino tusi. Peita iane lau whiongo whitalai, ina wa ilo atu le lipoti, lo involve ai foi, nisi o tato local auditors, ona winga, e te lere fisisingia o le independence o le lipoti lea. Ina ua mato so ina, na ave iloa le mato fautuanga, ina umo mato ngā lua e male, tanga luenga o tupe. Ma ave iloa le mato fautuanga faui atu le fionga le minsta o tupe. Wa tatau na ave le lipoti, i le loa yasili. Loa yasili, ia tanga luenga o leo, e whatau nua i lola lato susuenga. Ma vai tangata ia e mafuai issues ia e sautono lipoti. Ina wa tuina tole mato lipoti po se taimi o mati, sa ilo e sotu ele loia sili, ma maila lato fautuanga, ile masina o me, lena maila lato fautuanga, na le lua ia items o lo ilo e lato, aisea, e faisi na te leo le lipoti, ma te leo onga. Si le fia lo fiongo fuktalai ma le pai al mota, a me se le whawhonga Samoa. E tolu se furu projects, sa atu inatu iso etusi, e lato iso etusi, e whalato ngā luenga. Ma le nā tolu se furu, na ole se furu tolu projects, sa ma whai ona sue, e iso etusi. E no tunatu ngā luenga i le loia sili mo la lato fui ngā luenga, na toi fo i mai, na ole lua lava projects, sa ma whai ona lato au ili. Ma mai le whautuanga iso etusi a le loia sili. E avele li poti I ngā luenga a le investigation force, o le investigation unit, le tono le MOF, po le tanga luenga o tupe. E whai lo lato ngā luenga, e na ia whatau nua I lo vaenga tuna mai le li poti. Si le fia lawa fionga, o le li poti lea, e sa ire li atu, o lo whapea mai so etusi. E le ma whai ona mato whaia se mato opinion, ma fua mai, e le o lava records, o lo whataritali whamaumaunga, e le mo mai whamaumaunga. O lo whataritali la tau li poti. E tele li poti o lo sau tonu ngā luenga. A le ai se whamaumaunga se li poti o atu. E i fwoi misi o whaka, o lo misi. Tele me o lo misi I se suenga le forensic audit. E le o mawhai o na ausia. Ma o lo whataritali e so tusi. Pena la tau whataritali ngā luenga. No luenga lo whiongo whungitalai. E whaisi ngonga onga. Ai aua le pole sui mamalu. O leo whanga solo. A tonu e mai atu tato fontanga. O le fo tau no mai le si item lon tolu. Ia o le vaanga le misela. O le fo la wa ili el kabineta. Se isa ili o la fo fautuanga o tuina mai. O le fo fautua mai le isili. Fo ila va investigation unit lea. E faila la tonga luenga. Sa ili la tou pe sea o le ini fa maunga. Pe sea o le o mai li poti e so tusi. Pe sea fo I wa tele le ngasu. O si vaenga. O lo so nga luenga ale mtanga luenga tupe. O lo whao ngā ele suenga ale so tusi. Ai o lo nofo le vaenga lea le whala putonga tuma oti. E le o mai ni la tau wha maunga I vaenga. Le life siringia, le reconciliation. E lo yese reconciliation o maua so tusi. E atangia le sao tupe, o lo whao ngā ina, matulanga whapena. E wha malua to le whongo futalai. O te lo whatu si whai unga, au tinatu mea o matamatai, mo whai tau ele li potir so tusi. Sa whatau ngā ruenga le whau e whai si tele, o vaenga po issues o lo tu lai mai le ne lawa so ngā tusi mai te tau ona whai unga le malo e tu sai ma le vaenga ia o le forsanga na tu sai ma le tato forensic audit ia e tali mau mai pea ona na o le suru tolu project e walu ia tatu sa ili ia wasi si fuanga tu sai ma le forensic audit ia lo whongo whungitalai ia te o misi atu se si sui mamalu sa saunoa ai pau o vaenga sa uwhamuina. Ia, whamarolon sa. Lei foi le se whai ma whai se marolonga, forsanga umi ala o fionga. I le li minstala, atu la vanolo, il whau la vea whale atitasi. Tula mai sa. O te iloa e wheso tai leile, tanga ruenga le a tupe maua sa unoa ele minsta. Ma le matanga ruenga le o whanua mfuanga whanua. O te tonu le lapere le o te iloa le tula I mei I nei.
o le issuinga o laisene, fai pisinisi. O le fautuanga foi le lau fionga minsta. E sa ili, ele o lava sa ili ringa o le aveini o laisene. O na mawane muli telo taimi. O laua ave laisene tangata foi pisinisi. I whanua ele o ni o lato whanua. Wa tele me le tupu mai, o te whai atua o na lei wha maumonga. Il mātou tū mālo. Le tele o pisinisi. Le so taima le tanga luenga o whanua mfuanga whanua. Pese i ele o lava le sairi ringa. E o toa tangata e mai i a rato lai sene whai lato pisinisi. E tauna mauti noa. O whanua o aile whai lato pisinisi. Na whaalu lo leo pisinisi. Whaalu whaasoitu la whono e whapena. Pena ana whamana tot whapena. Ina ia matua i loa le lei. Pe matawa mai le consenta tangata e ona whanua. Le whaatu o pisinisi. Ina ia whawhita auri lea. O le umane o le whaatinonga o le business. A le whaatino o le whanua esi. Malo whaelor. E whionga whangatonu. Malo whaftai. Ia o lo tūlai mai fwoi whau la vea whalea te tolu. Whaftai le whaftai le whionga le mista. Au sa la ua. Sa tue langa ina le mta upul nei. Antua fwoi e tasi te sima 5 miliona. Tupe ale malo whaaluina. Ele forensic audit nei. Ia whaftai whi lau whionga il fono mole. Tata inga ona e whaisi o ngā ongo tua inga lea matua company ni. The international companies. And o le mele le reputational risk. Company nei pia whapea tātou tau mamaina ma tātou whapea tātou te le tātou tonuina. Ia e te le sa whianga o tātou. Ma a whai fo i wa mauti noa. E lau whionga al minister mal kapeneta ele i whaia ngā luenga ale o kikani ei e whamale inga ele terms of reference nga avi ei. Koe te mani kupe a mai. A le sila vaanga le upu whapule nei lo sui. O le fōlinga mai o toi o mai amta upu le tresu. Amantua, o le mof, amantua. O le mof, o le tender sport. O le no winga, o le la toi se su e la tau. O le pōlinga na o le mea tonu na lenga ave i tua. Inga e whaonga se auditor, independent, mai tua. Ona o le o mei so el malo, le fiso so el malo, o polo keki. E le se polo keki e kasi, e le a fia le fiso tupe. A fai lau koe fo i mai so anga tono lo fiso tupe. E a le lau koe so e la tau. O le polenga naman mafo anga la ne fai, le mtau. A le la titi tupe le na ruai, ia na usa no ala o fionga. E lava lo mamlama mtau pulni. E tolu full polo keki a nafto a full tolu, a nafto a tolu me ia wa. Le lo o iai. Alona winga o lesi full tau sanga ftua omana wa mai ton. A el fufuanga na e tau na masi tali manino. E lesi tato funtanga o sone. Pe e se lava le mea ua. Fa umi el nim tau. Fan fa lava. Ma whaftai, salo maua mai ia. Malia mai le sui taitai o le tuangai, la tuatu lava noa i le taitai o malolo tu lai mai. Taipula vai whamamla matili le saunoanga al minister. O le mea nai ui ele forensic audit. E le taunto e a fia se si o tatou. Ina le na mafuai o na ave le tenda i fafo e mai company mai fafo. Wa maile whaai unga le audit. E le se opinion. He can't do an opinion. Ai sea, e le o a tofa momo. O le mawhai ei o na whātau nuu, le tau nuu ngai tau nuu i ei. Le aingi source document, le aingi supporting document, le aingi whākā, le ai le tele o me, e mawhai ei o na whaila tu whai ngu whai. E ti clear mai whapea, o le forensic audit, o le mele len tupu. O le ai ingol kon kalate na whai, e sā na ratu affiliate, ma se local audit. Anan me len tupu. Whai ngā luenga whātasi, le company le mai whafa. Ma tato local audit. O ina la le tupu, ina le me le tua, le temine nei taupu. E usau noa le fionga le minister, sa whai le suenga ale committee al cabinet. E tau lau li liu po fe tonu o ta oto i langa le wa tu lau lava fo i whai ngā ma lau te atu whape mai. E alua i o le o kei le mea. E lei ma le whai ngā ma lore nei, na ma fuai o na toi whai lava suenga ma mauti no ai. E tau na toi whai suenga.
O te mina nei le wa anga e tau wha mautu. Po fe tonu e tau na anga i ele suenga muni muri rea. Anga sa o sa unua anga sui. E le tau te e vele treshi tu su e la tau. O le treshi le si po nati atoa. O le mafuaina le mbaua source document ma me ia le e tau mwhaine i ao mai te tonu. Ai tati e mai mta upu lo tau fatulanga. Po fe le si step. O le manatu al komiti al kapeneta. Ave sa o le limo leo. A fa per tu langa le watauna yai a le to fa tu mai le lo yesiri ia mai yo le lei ai le fai fa ingo moni muri da e tauna matua mauti no le lei wa soli tu la fonde winga le in ta pu nei o la na le to e fa mautu termine o te wai fo ia termine le mele sa no man sui ave le mata upu se la independent la to te su na ma mai umala record le mo e tu ngā le mea leo le leungi records, le leungi source document, le leungi supporting document, e le leungi whaakama me maua ila wiri lingo le mele nau le malo. Ia sa ili le forensic audit. Puloketi na whai, e le kiti puloketi. Oh, ka le fia miri o ngā le malo ngā rui. Ia, o te tatalo atu. Pe umi, a ia sue ia maua. Ia, mana nau wha Malo, whamandino lo fionga te malo le vaenga. O le whawila vea whale a te tasi. Ia o le pisinisi o tūlungo le ele a funi e se tangata e whaasino ele e se pisinisi. Ia ma whale a te tolu. Ia o le tato forensic audit lava lea. O lo tau mau atu tūlai mai a lo fionga suite i tai o le tuangai. Ia, whaftai lo fionga le whangwitalai o le tūlanga le sa taumwhai o tui fo i se fisili. E tāua tele le mtaupu lea. Forensic audit leo o sau noa malama foi le fionga Palemene. E o wai pe i tele a mea i ele o maua. I o mea e handle le administration. Tono le whamaunga o pepa ma le whapena. E a le fisili leo o fionga i le Minsta. Ona leo a sau noa whamamalama lipoti. E a o tele tausanga tona i atu o fisili pea le maota pe isa wanoa. Mo me se kopi o lipoti, mo le maota. Si la maota. Ia malama ia. Sau noa lau fionga lipoti. Ia lau no fo malama tatu maota ile. Ele mtau pulea. Pe o fisili le lau fionga ile. Minsta. Alo, whaalo, whaftai le whina ngālo whaadia. Ia whalata tau le se me se me forensic o lewe whaafonga mai. Whaftai leo whaamalama le Palemene male. O le pao le mea o te langa o leo ta ua i meo whaamamonga ma records. Ia, tailo, o lo mamanga me prokeki. Ese record treasury. Ese record ale kaka le faia le prokeki. Ese record ale audit office. E kolu pe fa ma kanga luenga malo, e kau nga kusa le leia la ko record. E lunga prokeki. A revela prokeki fan mai fafu. E vola record prokeki ala ko mai fafu. Mai o tele prokeki ngi, a family inga lava ia la ko mai fafo fa ko pele le prokeki eu mai ai wa la to nga fans ai fa tai o le ele avano e wa ka ko ngi fu avelio ya le fa mele opini ia man fa la Alo, ia lo fa fonga mai Minsta ia o le tau su e lava source documents ma supporting documents in mele a le fa fonga mai le tunu langa tasi nei vaenga lai fa tari mai le tunu po la se fai unga fai ai tu atu le vano lo fionga Minsta fa wau lau saunga Ia o whionga whawhitalai ia, whaaftai fo i mo whawila vea, tu sai fo i mare whamara mga tili o le mta aupu. Whaaftai fo i so sani ala sunga li Palemene. Te mo muara o atu i le whionga i le sui malu mai whale ata mua. O le tato le tau whanua, o le tasi le requirements e mwhaiona whailau lai sene, e a mai le whamao ninga mai le ona o le whanua. Ona mawhailo na isu atu lai sene. A whai wai loa sui mamalu e ini se whanua ele o sa. Ia pisinisi e lo whai ei ono whanua lato. E mānei o rito e tusi mai wai reiloa. Po ana whena isu ia lai sene. O leo whtata mato mai le nei iwa masina. O leo tau vai ini vaenga lo toa ini ngā luenga. A leo mo watu e sui mamalu. Ia, tūlanga i peona mai. Ia a whai o la vea ini au whanua lau whionga. Ia, a mai le tusi se ito i loilo mtanga luenga. Pe e se awa isu i lai sene. Alele silfia la ofionga ya ufanua le ofai nei pisinisi. Ya whaaftai, or vaenga o saunua sui mamalu. Saunua le fionga ile sui mamalu mai faleata toru.
O le tupe sa whaaluina le audit atoa lea, e ono se lau afe. Paulo le tupe sa mai whamauninga sa tutongi. Sa no whala o whionga i le kampani so e tusi. Ngā luenga wha so e tusi. O a lava le kampani pe maua lunga pe maua lalo po le a lava le kampani. Ai a mailo le ripoti. Tutu sa uma whaenga uma. O le ripoti la leo a tauli maina le tato malo. O le manino mai ai. I le whai unga a le so e tusi le na mai ai. Ona winga. Ia e taua vaenga walanga. Ia se i tilo iai. Pe fono whai atu. Se fulu polo keki lesa ilo e tolu polo keki sa ilo e lo yasili. Ai se fulu tolu wa umano o le mato se usuenga komiti whakapeneta. O le sa pasi ilo yasili. Molana whaunga whatula fono. Ia whaaftai e le tualalo. O le se vaenga taua. O mei o whamaumonga. O la tau e whatino ina se ngaluenga. O la tau tonu ai e whamaumaua. Pes whatetainga. Malia no whengo whetalai pe mwhaino whaleo ina se tasi o polo keti. Lo tala no em tau pule mina fai no malama. Sa no no fio ngar mista. Fa fai. Polo ke tile le la valele le tia vea. O le mala valele tia vea. O le polo ke ti sa fai lava e tia vea o ye le tanga luengo valele. O la tola ia lo ifa mau mau ar fa luengo tupe, ma tupe sa mau o le treasury. E a mai le ripoti, ele mai ni fa mau monga na o lato ripoti lava. Ma sa ni fa ngai mero Excel. Tuna whapena, paula nao mea o titire lo kika. O na winga, o le tele records, o lo wha mau maua, e le vaenga le mtanga luenga o malele. A o le vaenga le treasury, na o lato li poti atu stusia, o le ia, o na winga, e le ise wha mau maunga tasi i le treasury. A o vaenga le audit, e lato tele ki pingangi records, o lato nga ngau mai lava, su e le mtaupu, tu e wha foi records ale client, ai mai lo lato li poti. O le se senga na pe sa ngole sungale a sui mamalu e tau al vaenga le wa sa noai la nga al mafu anga tonu ana lo to ngalwen e lo ia indi records i tu sai mafa monga al so tus ya ona se ila ia le ni se vaenga ya wa mai ani se vaenga sa ufa mawina e tu sai ma fa malanga i sui mamalu no fengo fon talai se fatino sa ufa fitai e nisio tapau ma o tatou atonu sa ngafa tauli maina ia mtanga luenga le afionga ya fonti sa ia vaia le mtanga luenga tupe maua fatasi e mar tatou custom ia fa sai nga luenga le foi tamali o le atonu nga luenga le lei sa ia fata nuina e le mtanga luenga le o sui mai le afionga foi maono va tolo ia so ia tatou nga lue ta ua lo tiute ina vai fa le lei tatou tupe maua ina ia ausia mata ia le atake ro mai le malo ai mesela ina ia sa edi le lei ila to ilo mai la to na fonga tono le malo ia mesi foi le officer su sili lo fonga na fatasi a foi mono fa aftai mo nga luenga le lei o o tu male sfulu lua tau sanga o fa pea ona nga lue nga luenga fa su tusi fa aftai le tofa fa aftai foi nga luenga le lei mo mawina o si tia lava tu langa o tato officer su tusi ia fatantalia o se sila tula mai ia mato tengare lue awala ofisa tus fa malua tu lo fongo fetalai wa misi atu tia au le finangalo la fionga i se uso a fai pule ila suif le tuangai ia lo fionga la wofo ia ta ua ta te ngalue fatasi tanu i lo tuanu ia fa aftai o le fe silingia se li poti se le fiero fionga ngalua fa so tusi e ave sao lava li poti al so tusi ia ila to na initiating amal audit pela sa no se suli o le MOF na initiating le taso so ngatusi e ave sa wala li poti so ngatusi il MOF o nisi va ngalo ma firma na mire so swani le la na mo wai le copy kapineta o no la to so enga e tu sai mar mata aupu ale o sa no lo fionga se copy el taso so ngatusi ia la tatiatu le fiotu lo fionga al palmia ia me si foi el ministau tupe ia pola so fingalo ia la tatiati ai ia wala ba tarsanga o tuin mai no fionga sim malu no fionga fon talai se o pa ia tu lo tu malo fa mol mole fa aftai ia au te pa ia tu i tapoinga au fa inga renga tofi le tua fa fale le malu se o tu malo vai mo mua fa aftai au tu ngalwenga mamana ai mesi au tu tarsanga ia o mafai e na mo pera usui le mafana fanda
Ai mese o le tātou tūmalo i le manuia, wā lava whanau nei mātai au, ia mese o le loa loa o le tūmalo. Whaftai foi se o te mawha le nganga, ia Bishop Tangaloa, whaftai. Ia whamaru atu, o sausi vai vai, ona runga lue lea e kopo. Taingonga. Unga. Ia, le paia lo tūmalo, ia le fio lo fionga tau whapito, lo fionga le niu, ia mese o walo matua whape foi ainga salvalasi, whalolonga, tui sa mau mai tuala, fio foi lo fionga ia tui leo pupu, tui soli i martei ali, a mese le matua, whape foi whautautanga, ia wā marta wā, maupu ia oe tui sa mau, whape foi whafunganga, wailele, fio li, ia Samoa te matavoi, ia mese tau whangaafa, mese foi maupu manangata iala, ia mese foi ia upu ia oe, le tamal no foa, martuano foa, whape whaururung, whautautanga, wā ia sa Leopolu. Ia se unu whangali, pa ia wale a fio la altama, whape foi tusunga ta wā, mese lo manuai, ia whautautanga wā pole mangafa, maupu ia oe sa Leopolu. O pa ia yo se mato tumalo, whamalo whaftai la tau tapua inga, whaftai au tau tarsanga, o te loa, o lau tau tapua inga, ma lau tau whiwhinga nei sui, o te loa mawhana whanai, i whatu taunu ina o tiute, ia wā lava le whainga malo, i nei paia inga, se fulu malu. Whaftai le Palemene ma le tato malo, i le wala uria, o le nei whaitu malo, e whaumaina, ia whainga asiwa, o tato tutotas. Peon mon mawina, ia, na matar mato au ngā siwa na to se lau. E o atu le aso na la sauni mai ai, wa wha se lau. Ai o mai nei whawhiwhianga, ua lima se lau le tu malo. Sa o mai o mai whiesi siwa. Ai se a, o le tali whaaloalo lea, e le wala o atu le malo. E o mai vai maunga momo, e whawhiwhia leanga o le popole. O le i vai maunga lua, tolu ma le wha. A le o whai tātou vai maunga mo, sui o vai maunga. I le taualunga ina, o whawhiwhianga tu totas. Ia ila ititia stupe, na e whaasfuru afi. Ia e whaaftai, ni Palemene, ia ele o sis, lo fionga whaatafa, ia o le matai mai le mato tu malo. Na fionga wharatua, ia tu pea tu lau o suafa, ia whaaftai. Ai mesi wala malo, o le mea nai mita le mato tu malo, o leo lo mato mafuta, maulu, Samoa, o la tau ave le whaamua, a wā lava le tātou whainga malo ma Samoa. Ia, whaftai foi mi stau talonga. Tu sai ma talonga, pe ona sila fia tato tutotas. Sia mu pini le mato au liki la kapi, ala uli. Sia mu pini le mato au voli mai whangali. Sia mu pini mato isi au basketball mai lauri. O ka le matango fie, o meu au sia le tu malo. No fai le mato au, tu isi vaenga isi nu. Si sa mu pini mela tu le kiwikiti mal fusuanga. O mena na mato le tau sineo ia talonga. Lo fionga fong fitalai, o nai mana onga i o se o tu malo wha mole. Ia, o te loa wa umona wha pepa atu i le tatou tala wha tupe taluai. Ia nao na wha matali atu lava. Nai mana onga i wha mole min stau ngā luenga. Ia, nai mato awala. Ia, wa omo lava vaenga peona taua. Ia, e tali tonu. Pasia tatou tala tupe. Ia, o lea ua te malamalama o tonu lewa iai le tō whala o whionga le min stau ngā luenga. Ia se mato nu lauri ia omo lava awala ia mesi foi le tongo vai lele mfangali ia mistao so fu maloloina o le sa ta ua sa latu to wasi singa i le paenga taluai i le medical center e fai ai vai lele uta ia o le afa ta tali lo fionga le mistao so fu maloloina fa mo le se sila foi le vaenga i le medical center ia al mato tu malo mana mia so sani tato talingalu fa mo le mistao si se o manga puno oa ia talingalu ia wa faina lava nga kai fale o nei tu malo ona o tu i mai lava ngalu ia ma watu ele fa mo ia mes foi o tato ele tise fa aftai le minsta ia mes foi el polisili o le o to ola moli o le mato tu malo ai paua lea o le oso anga male me lo i maungai i mato tu malo mato i pongi sa lava e alo fatu le te wa pese ta va le sui malu po se le malo ia na faina le pongisa o le la fanua e mi sta ta longa ia le o vatu mato tal sanga na ia la sosani pe ona fa ilo atu
tele o au ta'alo lelei ia e le mamae foi ni sampini tatou au te fitu tolu tamaiti o le matou tumālo mai vai le sa ta'alo ai ia le foi ua manai le ta'alonga le nau matu nei ia tasi foi le sui o le matou tumālo sa ta'alo ai ai me so ta'alonga le voli sa tau ua foi le sui le matou tumālo lona winga ia le avanoa o le amaua i nisi manu Samoa ai misi nisi o ta'alonga pe ona mo le mauina le matou tumālo o feonga ni sta ta'alonga so swani ai mesi ni sta le ele fanua fuanga fanua ia ele o talosanga tuai fai se malata alo le matou tumālo le ngata o ta'alonga i fafo ia mata'alonga i totonu o fale ta'alo ia ona i motunga afana la o feonga fotalai e tu sai malo avanoa le o watu le talosanga le matou tumālo fa mai e so famtanga fa faiatu la o feonga tai o le fono ia tu sai ma le fafoina le tatou fono e mes fo ia sui malu ia i pela lofo le atua malanga leila o fionga me se lo fionga tai o le malo le fionga le Palemene me se minista le foi tu ia lo fale tu fa foi lo so fua ia wala le tau meina i ngalueng fai o le mota me se tuti lo fenga ai i le ngate tono ainga ia me se no mai kalesia e fa per tato malo o se fam talanga le lo fionga fetalai fa maruat o le ase tala ua sona lafo po se upu foi le tau tamali i lau fa fonganga Samoa a me se lo fionga fotalai ia malu ave fale o le nau lava ina ia manino mamala malama lelei ma ta upu pe on tuna mai ia o se fam talanga le lo fionga ia manuia le tatu aso ia soifua mai ia manuia malo faftai lo fionga le minsta tanga luenga o tupe maua lo pumoni le faingo fia le mta faio le tanga luenga ilona ano liu o le au ino mai o tatu tupe maua wa fa ngai o ino te mau ai ngole atunu fa malo lo fionga lo tele ia fa malo foi le officer sili o le mtanga luenga maua ia e fo il tofinga ia alofangia le tuarta ita inga o le mtanga luenga ia maua pelu to loto tele ia mafsosoan ia i tu sai o le fionga ile le minsta malo fa ftai ia o tatu se mai leisi matanga luenga tele le ale malo ia olona foi ano liu ma le mta foi ai o le au ina mai o tatu tupi mai lo official duty tu atu le vanoa lo fionga le minsta tanga luenga duty lo fionga ile fo fitalai le mota na tu ele to loa o muloa pe o tu te faitoa ai ia al tel tununga o tu tasi lau o malelenga ile mota o le tu le loma o wala lo fai vole tato kapeneta e masi fo le Palemene ile so inga o le test o le drugs tau na lava le time exercise ai mo warm up o le ala lea o le tau le mau i lau fionga o le mai tau atu te full minute i le au ngā foi se la unga e alu wha muta i le lama i le au ngā foi se whatu saina se la unga le taimine e peo sta vale foi le o palpa ai nao na tu i malo fie lau fionga pe mwhai o na ta pena mo le asa o tai au pe a pule rofa le tua e ulia ia ona sa alo le fau ia mo fatino le launga nei tu malo mal falo lava ia malo faftai sau noanga lo fionga minsta o mea lava mfai tatu fai unga fusa le pe atu sa la mai tawatu peto e 20 minuti tatu o lo le tai malo lo ia le fo e sau no tu sal fa mo ngal tatu test le nei aso ia e nga umame ona ilo le manatu o talia lau fautuanga io ile nei aso sa uni le mai lo fionga le minsta o tute i le aso atao ia ona fola lo leo lo finangalo tu sa vaenga sa no ia sui mamalo le mota ia ona ia lo le manatu ia o le fai unga fole o le tatu ngaruenga nei aso taluai o tatu tonu mai le fai unga tonu mango le nei aso o vai peina sa unoanga ni susui a ole atu watu le avano le aso atao ma ole a fa pau fo le tatu ngaruenga o le nei aso
i le nei taimi. E mamoli atu le whamalo ma le whaftai le pa ia o le Palemene ono lo outou ono sai ma le lava papali. Ma lo le usfono ai mai se saunoanga le tātou ngā luenga. Whaftai fori tapua inga sui am tā ngā luenga, whalapo tonga tu maoti al tātou malo, e mai se lava o nisi o le atunu o lo tātou ma futa pea, whamalo whaftai le tapua. Mamoli atu fori whaftai Samoa i lau tapua inga. Whamanuia le atua i whaiva o tutoe o le ne yasu. Fia mamori fori whaftai au nanga i se ese o lo tautua ina Fonotaga le tātou Palemene i aso uma mai le lava i aso se i tau mai le ne yasu. Lau a fionga le komisina ma malu o le malo, lau a fionga le komisina ma le pulenga au nanga tautine i muum whaalavalave tutupu whafuasei le fesa, lau a fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga aluenga le malu sianga wha eritise, lau a fionga le ofisisilo pulenga ma le au whainga aluenga a le 2AP, le ala leo, lua api, lau a fionga le purisiri ma le au whainga aluenga le cool line. Whaftai tele mo au nanga i ne yasu. Whaftai tautua malo, whaftai tautua Palemene. Ia whamanuia le tua i lo o tau wala awina. Ai toi whamanatu atu whamoe moe moa tātou test nei le uti. O le a whatino ino le motor to filau eti ale sana. Ona so soa i lea ma le talinga o lau tau sua i lea uli nei lava. Pe a mai a lea whamoe moe. A tātou te lei torpo, o te tārusanga atu suis fono mo whaasale le anga lima. Se e sa unia se talo e whai o ale tātou fono. Lo mātou tamai o i le langi. O e lava o le tamai tumu i le alofa ma le anga le lei. E mamau maulunga le mea o lo e a fio ai. Ai wa tumu lava le langi ma le laro langi lo matanga o fie. O mātou wa fea le paia ma le mamalu o lau a fio le nei tū lao le aso. Se mātou whafo i atu le vi inga o le whaftai. O le whamanu o le whanetanga i lau a fio. Ono wai umare manuia le fono usu alo watunu o Samoa. Whaftai le anganga paia sa whaia le whaiva le tau longolongo, le whamanatu o le whapula. Tai mātou le mea au na mātou whaia. A wala vale manuia o si o mātou watunu. Whaftai la ngona manatu. E pou ma mati ai. Ia mo whau ai foi. Fuafuanga uma si o mātou watunu o Samoa. Te lo taime si ai foi la ngona maloa. Ai pangale lolo lava i le mea e ala ni musmusunga lo nganga pa ia. E te telefo i pesenga e matua lava i le o. O mātou whaiwina fo i le mātou Fonotaga i le nei aso. Mātou te wala au mleanganga o le loto maulalo i e au whamunianga i tupu mai o marutau e le nei lava mauta. Whamunuia fo i whaululunga mtanga luenga ese. Whamunuia fo i le whailautusi o le fono malani. Au whainga luenga. Whamunuia fo i Samoa o poto. Ia e sili au whamunianga i a Samoa o tapua i mai. Whamangalo i o mātou se ma leo mātou ole malao tua i suafa i Eskeriso. Amen. Mori atu whaftai lau fionga ni stalangolango ni tanga luenga le Palemia mar kapineta tu sau tātou sanga molia. O te whasisila atu a tolo pouneta o manga le fono au whai tula fono, se iau lia le aso fono tai au, i le tula iwa tau sfuru le tai au.